Mombasa nĩ tarĩki 14, 15 na tarĩki 16 mweri ũyũ wa gatano. Cerera www.m-ajira.com o rĩu wĩgĩre na kanya ka interview. Mĩeke nĩ ĩraihũra na ihenya mũno na gũtirĩ mũndũ ũgetĩkĩrio kũingĩra kũrĩa interviews igekĩrwo ateyandĩkithĩtie. M-Ajira, your gateway to global opportunities. Ĩno nĩ ndawa ya gũcinaria rĩothe hatarĩ gũcagũra. Hũthĩra Weedress kũnina maria mothe mbere ya kũhanda. Weedress ĩrĩmagĩra kahũa, maembe, ona mĩavocado. Makĩria mena cappuccino amino. Ĩno nĩ organic foliar feed. Ĩna amino acids, vitamins na minerals cia kwarahũra mĩmera na gũcanjamũra mĩmera yothe. Cappuccino amino ĩna bataraitha ya gũthondeka mĩmera yothe na nĩyongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun. Ĩno nĩ ndawa ya kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya, waru na minji. Blight Gun ĩtukanĩtio na ndawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makĩria mena Onio Clean. Ĩno nĩ ndawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean ĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ. Ndawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩ hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Hihi ni ukoretwo ukiigua mwago wa ngemi ukerĩrĩria guthii no getigĩra nditimũrano ya andũ ethĩ? Horera, rĩu nĩ tũkũrũmbũĩtie Ngemi Seniors Agĩkũyũ Premium Experience. Tũgũtware kahora mwago mũhoreru wĩna iniare wendete wĩna mũgithi na ngogoyo ĩthuthĩre ngoro tũrĩanĩre irio citũ cia Ũgĩkũyũ na tũkundanĩre rũhĩa. Nĩ tũcemanie Tigoni weekend ĩno ya tarĩki 16 mweri ũyũ wa gatano. Hinya *826*170 hash. Ngemi Premium mwago mufashirire. Ngemi Seniors Edition marĩ ngwatanĩro na Inoro TV, Inoro FM na Citizen Digital. Rĩu no wĩrorere Inoro TV live thĩinĩ wa Citizen Digital ihinda oro rĩothe ũrĩ kũrĩ ũrĩ. Gũtirĩ kĩndũ gĩ bata ta gwĩbanga gwakinya nĩ kũigithia maũndũ ma insurance ona kũbanga maica maku mana hau thutha. Maũndũ maya mothe ũkinyanĩirio nĩ mũrata waku wa hakuhĩ wĩtagwo Old Mutual. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Old Mutual, save, invest, insure. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Rĩrĩa ngũhanda mboga ndiendaga itherũ, handaga kĩrĩa ndĩramenya nĩ gĩgũkũra. Gloria Star na Practa nĩ mĩthemba ya mboga ĩhoketwo nĩ ya Kenya guothe bũrũri-inĩ na ikoretwo na genetics cia kuma gwa Syngenta. Mũcimenyete kwa mĩaka mĩingĩ ta Osens Enki. Ciĩkĩrĩtwo bagiti-inĩ ya Simlo Seeds. No rĩu ũgĩthiĩ kũgũra bagiti ĩngĩ, ũkũgũra cina bagiti njerũ ya kuma gwa Syngenta. Koguo gũtirĩ ũndũ ũracenjia, magetha no ta ma hau kabere. Ini genetics nĩ imwe, magetha nĩ mamwe, ona kũguthũka igĩkũra no kũrĩa. Kĩrĩa kĩracenjia no bagiti igekĩrwo ya Syngenta. Etia kuma kũrĩ distributor waku ũrĩa mwĩhokeku makĩria, Simlo Seeds. Mbegũ ici ciothe nĩ cia kuma gwa Syngenta. Rũcinĩ wokĩra ũbataraga gĩkombe gĩa cai. No kũnyua cai umĩte macani-inĩ magwĩtwo Eden Tea. Eden Tea mena mĩcamo ngũrani ya macani na kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Kaunti ya Kiambu nĩ yeheretie penalty ciothe ĩrĩgĩte kũhũra andũ arĩa mena buroti oro ũndũ ũmwe na mĩgũnda. Na to ũguo tu, mũndũ wothe ũraka nyũmba nĩ wega ũthiĩ ũkahĩtũkĩrio mĩako. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper.
And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Kamokondiendete kwaria ciakwa kamokondiendete kwaria ciakwa no kabaire anjarie gukira ile angire mogeria gutheka ndi murume mogeria gutheka ndi murume na mwathaka na nie ndi murumie kwende ndaikaraga paipuraini kwende ndaikaraga paipuraini 2013 kanyomba gasingo na kioro kiarinja ungiendire otherio gathecanja ungiendire otherio gathecanja Deroko kongi mandashi takinyago kwanda korire muthigu ngemakata metha na thimu ikiingira mutenja na thimu ikiingira mutenja oi ena nyomba ndere kendo oi akuire kira kendo oi we mteta geferi oi neke kioru na gasheri oi ena nyomba ndere kendo oi akuire kira kendo oi we mteta geferi oi neke kioru na gasheri Karangire kwa murata nenda ikarangire kwa gethei donge thamira banana bado ogasingo ende onge thamane singo ende onge thamane singo tameta mogithinde mangango keigwa ninge komande ngaragu ngethitha twaru ngihagira ngiuga njeterere ogwo niguo ndahuririo ni gatoro tokaga gukerio kwina ndogo waru ihete nginya igatuika makara andu maiyuire nja metereire mwiri umionja oi iye nagutukanirwo oi na kurigwo ni kindeka oi toima jando moigire mbu oi ndeciragia ndi stage oi iye nagutukanirwo oi gai na kurigwo ni kindeka thaa 4:19 ugu ni kwa Inoro FM ni moshi Musi watu kinotana Inoro FM tabarira thaka muno makire tabarira yako ihuria muthe ndi mugenu jithago joy wa maseri dwarie tabakarego mabaru ndugeithie muthikiriria ika intro wega utegutheka we serious in life okay kuwa serious in life kuwa serious in a job ndugitige gutheka stekini kabisa. Karibu tena sana muthikiriria mwende wa Inoro FM. Good afternoon, njitaga joy wa maseri Mbona unacheka? What is funny? Niko kaida muthikiriria. Jika intro wega. I will not do it again. All right, kama kawaida. Kama kawaida kama dawa jitagwo Mwanya thira Joy
wangu, how are you doing, baby? I'm fine. What about you? I'm fine too. I'm very fine. Unajua unaweka msikilizaji kwa nini? Are you fine? Yes, I'm very fine. Why You not? good? Yes, I'm good. Okay. Yes. Sasa msikilizaji anakusikiza. Msikilizaji anakusikiza na shida bora unacheka. Nikiwa hadhimu na brother. Nikisio daseji. Irari twarikia shuri. Urathire ku? Eko inuka. Yes. Niki wina thimu njeru. Nurakuhire thimu. Ati njeru ni nguru. Angikorwo we ni woraire thimu ya Jomo anyathira wa Inoro FM shidwe. Traumatize sana by the way. It is not fair. Ke jalie mani acha ndio gain toke. Dauma twali na godori haha na muri gutogo na airimu. Ndathiaga foi. Foi hali habe. Samani na thuri. Samani na tuthiaga mande every Monday tuthiaga habe du. No problem. Hali guguyo. Riu ni uri. Kada nduthiri. Korea kayore. Pokinyongwete. Uthe musene kia buro ndi wathiginya kayore. Kama na nithia wa muthenya. Ndukithi kuri handu thimu nduku kumuri handu thio ndi aikari na ndikoragwo. Ngithi kumuri handu thio guo ri. Ngikinya happy ni ri. Pini ko ina bainya. Kithi kira muthia ri. Igire thimu atia. Wa. Ndabara modo. Inisha turakuitwo ni muici. Ndio aramenyire no twithikiragira kema story. Cia Gikuyu. Ni akumenyaga we? Ni irakijitire Jomo. Wanyathira? Ni Jomo wa Inoro. Urairo ni mundu koi? Ni mundu njuwi. Na ndu ni athikiria mitambo-ini. Mitambo-ini wanajire thimu sidwe. Pepo. Ni adira makio ne kuiyo. Kiona ndina trauma. Na me athimu ukithi kuri hari. Thimu ni ari hinguku. Okay. Irare hinguku ki? Kiria kuhingura ru thimu ri hingukaga azin kuhinguka. Ndako turamichaji bega hau habedu. Irare 90%. Godo ndi maraganĩtie ndigathiĩ for you mũthenya wa iyo. Rĩu kira makia ndakandĩke maũndũ group-inĩ. Nĩguo ndĩrauga atĩ thimũ yaku no amenya maũndũ marĩa ĩtaipĩte group-inĩ ya Inoro FM. Ndũrĩ ũrerwo. Ndierĩtwo. Group-inĩ ya WhatsApp. Mũnene rĩ kũrĩa igũrũ wa wabici nene rĩ. Hena message atomire hau. Nĩguo kwĩna mũcemanio next week Wednesday. Thimũ yaku itona yauga atĩ I will not be available. This is nonsense. Niko mwicira ndekire. Thimũ yaku yauga I will not be available. This is pure nonsense. Status yako ya WhatsApp irauga atia? Status yaku ati cia WhatsApp ina hikita fote. Hikita fote na twana tathate. Angikorwo ina namba ya Jomo. Geria kurora status ciake. Hivi ni ukweli. Ina hikita fote status yaku ya WhatsApp na ciana tathate. Mekirito hau. Ni mahana. Amundu akore. Awe nduma akore makaigwa muteja. Ndakihũthĩraga haka. Niki na earphone thimu. Ukangirikageria mathaa. Atira iguĩka gaka. No mewe mata moru biũ we. No anganĩtie no kĩjaja mena thimũ yaku no ĩraiywo na no ngatheka. Akipole. Sina. Pole manze. Igurira yeo. Mkatuzi aroka thaa cigana. Nido no waingira haha. Ndinokathina handũ. Ndarigo niki kwani kikamuza haba dakira ni tondu gatoko ndu ndakenda kungeithia kuri mauka na mudi Sikana niki ginya nake ngerie maithori tidie mukenda ndenda ginya wika handova ni ndamika na tidie njikaga leo musara wakwa D- sorry kanyamo kanyenyi gakigura gathimu pole si pole sasa bado sina namba hata za watu ndakuhoya yaku warega ku ndina namba nami no ndigikigira kiria Gmail niĩ namba ĩrĩa ndĩnacio haha ĩno ya mamu wanyu na mami tondũ mami ndimĩoĩ off head Godo nĩ anjiguĩra thahe namba yake at least ngĩgona namba ĩmwe oya namba he namba yaku Joy Iga please babe not babe no do not baby me rĩu menye nginya M-Pesa ndĩrĩ kĩndũ
Ewe ko ina atia. Ewe. Atia. No kija drop. Kota ko akiogwira tutingigwa. Ona ndore bia. Ona rio harite. Aikoro thimu ikire fegi na huthagira app ri. Dumu ni mundu me kota ko na kaci. Waleti. Ya ki. Kale waletire iro. Nina ngumera, "Woi, ndo gatukue kibanda muici." Tendo kana ndingaingira ndo wa George. Aki pole. Pole. Nyukada kwarithia muici ucio. Muici. Muici please. Na ni akakomenyire. Agitaga Jomo. Akiri hau andu thiaga, githiaga umande hau. Wana makionaga ngiuma hau. Urairo ni mundu rakomenya. Jomo twambate ne ndio ya jigago. Araura thimu. Muici. Please. Ngai akwende. Na ndukae kwandika undu ungi othe. Please ndukandike undu ungi. Please format thimu iyo. Mi format tu ndukandike undu ungi group-ini. Na riu umenye ukimunengera ri thimu iyo ri thiti pin urekiraga. Ini. Meaning irari unlocked. Koguo no post. Wena tofisa toru thimu-ini. Nakuria. Nai nyanya na kamera ngore na mugwanja. Gogo ni ko Inoro FM. No tini wa mbere kuiyo wakarinde na ndaneire mwisi thimu. Kwaja yake yari ya goro. Ya goro kira kakwa. Yari nduthi. No wakarinde na merwe. Naru umenye we mweri undu nginywa ringi ni go save cia thimu. Ndiko nywa mothe kugurira joy. Wega biu genete. Thie. Kamuka tuzio kende muhendete icio. Jeffrey Musiria. Musiria. We are waiting for Musiria. Where is Musiria? Kananetha onjiguagira sweetie. Kananetha onjiguagira. Otizipwina newageririe konyonikeno. Aki na tufanye show ukiwa serious Niko serious. I'm serious. Wacha jokes. Utashinda huku umecheka. Na mundu sera kuya katara igwa na wina wakili. Akire waiganje. Wajini yake gusirira kathimo ka 5,000. Ana no kega niko kandoirie gukure. Imukalifo rwaire ko ura ubine ki. Ana wari hura ubire mukwambiriria ku. Ngira hurire ubine yo thimu. Gitirio email. We ni o email yaku. No email ya thimu yake. Ikinya mukire wagurire nakyo ke box. No tuirie we ni tuirie. Eni. Na niko kuringana aria maiga box icio ri. Mihuthagira na keybox iyo. Let me tell you something, Kaudo toy by the way. Andora maigaga email. Ni ara mena thimu ciakire. Cia goro. To me aru agu na me no replace. Ni njiririo ndathie borithi ri to he borithi murata wakwa ndamuhurira thimu ndamuri ajuria ukona email amera box atari tupanga ikora cheza na ndamikirie tuguru igithaka na twana nona twana tukururagio gituika gatoi gacia akibogu athakirie uguo na ko no ndero ni muborithi ajira kama hujui email ajira hinya *#06# ndama nafinya na nina simu imeibiwa na mwizi. Nitafinya aje nijue email ati tunaweza itrack ukijua email give me one na check out this funny ane unyenda anetha onjiguagira ane unyenda anetha onjiguagira sweetie anetha onjiguagira sha ready wa fore wakili wa iganjo sina simu wakili ndagicira wana tocio enda masira manene nene masira manene nene masira ma killing masira ma felony masira ma kugaya na indo te horo wa gathimo inheritance te horo wa gathimo hau na muici no pole ine we pole pole yako hitoki kwa heart haitoki kwa heart. I'm sorry by the way. You are not. Urada ati alikuwa thimu yako kana ni kila damu zae. Si ulikuwa unatumia before ununue hii. Ayo si nini hapa na iko na drones. Iko na drones zangu. Okay, where's the delete? Yes. Tizika yako. Ya kwe geyo no.
Muici no gucokia. Ndekwenda kunyitwo ni thau. Kono ure maitho. Hey. Niko gakone kana kanini. Hola. Muthikiriria mwenda guko niko Inoro FM na mucio wotuginota na good afternoon tabarra kama makeria barra ya kuihoria ari muthenya wa eri niguo Tuesday each and every Monday to Friday umathanya nyaginya thaa 10 cia hwaini kurahira tabarra ya kuihoria jitakwo jowa mashari Jitagwo Jomo Ajoe ya una mehoja bithetie muno kayore kora ici marako discuss kaka we muharu ate tokoma ona tufuliza tuiki Komenya niye nawe mugithinde wa Samindo tukite kurangi taturi na magwakioi nienda kona ngikwenda na ngihioka kwaria nawe romagwa gitengera ndagikuhoya kanamba romagwa gitengera ndagikuhoya kanamba suthio na wahikira magwa menye timuraika akwanyu ndiko imano ngohikia kuikanyu suthio na wahikira magwa menye timuraika akwanyu ndiko imano ngohikia kuikanyu Kuihoria Inoro FM Joy wa Masharia Nyagira Utiliolo Mwale na sita yaku mwikaine hatukona inde Twarikia kuinangira magwa nindo na kamori Nayo itia nona kaidi madigitira Tugikarania na inywe nikuona mwiviri lonely Tugikarania na inywe nikuona mwiviri lonely Suzio na wahikira magwa menye timuraika Akwanyu ndiko imano ngohikia kuikanyu Suzio na wahikira magwa menye timuraika Akwanyu ndiko imano ngohikia kuikanyu Akiuga tureherwo romundu karia gake gikwareria muno magwa nake akeria na koi mutino mutego wake ndwakigwatirie kindu mutino mutego wake ndwakigwatirie kindu sucio na wahikira magwa menye timuraika akwanyu ndiko imano ngohikia kuikanyu sucio na wahikira magwa menye timuraika akwanyu ndiko imano ngohikia kuikanyu Kuihoria tukianja kwaragia na thimo mwina kuikanyu wiro wa ngoro werirwo madukinyaga mugithi weekend iyo yarumirire wari wagathia kana mugisemania na magwa wari wagathia kana mugisemania na magwa sucio na wahikira magwa menye timuraika akwanyu ndiko imano ngohikia kuikanyu sucio na wahikira magwa menye timuraika akwanyu ndiko imano ngohikia kuikanyu Kanyune kamulega akihitana tiri akiuga kwenda kumakume agikuria na tondu magwa ni very handsome nande agagia tani ukigwa mutego-ini wake nande agagia tani ukigwa mutego-ini wake tuthio na wahikira magwa menye timuraika akwanyu ndiko imano ngohikia kuikanyu
suciona oikira maguo menya ti muraika na kwanyu nie ndikoima no nguikia kuikanyu Joy wa Macharia, Jomo wa Nyabira. Tiga kunogo kidumira message cia wendo no menya tũcamindwo na niĩ ndirĩ mũtũ mwega nawe harĩrie tondũ nĩndĩrokotho nĩ kwanyu kũracĩria kũi nĩguo menye kwanyu ndikoima kũracĩria kũi nĩguo menye kwanyu ndikoima suciona oikĩra maguo menya ti mũraika na kwanyu niĩ ndikoima no ngũikia kũi kanyu suciona oikĩra maguo menya ti mũraika na kwanyu niĩ ndikoima no ngũikia kũi kanyu. Good afternoon. Kagosa mishage. Osio segerea. Wakaratina. Wema guawe. Dai nyana dai kamera gwezo na idha. Good afternoon. How are you doing? Wewe raine. Kuika susinie. Wewe waku fara. I mean wewe fara okay inuka gwaku. Ay. Oleo sentry. Jesse Aduthi. Ndani ya gatondo. Naona mwa choma. Majira ni marenda makiria ma matereva magana matatu maturera haria megutũmwo wĩra ũrĩa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Saudia nĩguo Saudi Arabia kũrĩa the Gulf. Alright, thondeka rũciũ rwaku na mũcara wa makiria ma ciringi 48,000 o mweri hamwe na bonuses harĩ o trip iria wathiĩ. Are we together? Yes, we are, Joy. Angĩkorwo ũrĩ ndereva wa thĩ wa mĩaka 15 wĩna passport kana no ũhote kwĩgwatĩra passport na wĩna driving license ya Kenya hetũkie ya gũtwarithia turera na mĩaka ĩtanyihiire 3 wĩra-inĩ ũcio experience ya mĩaka 3 ya kwĩna wĩra we nĩwe tũretha. Exactly. Mĩeke nĩ ĩraihũra na rua mũno makĩria na ndũragĩbatara kwĩyandĩkithia mbere ya ũthiĩte interview. Exactly. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio kũingĩra kũrĩa interview igekĩrwo atĩ kwĩyandĩkithia sawa sawa, so gũtirĩ walk in. cerera kũrĩa kwa www.m-ajira.com tari area minus. Yes. wĩyandĩkithia oro rĩu wĩgĩre na kanya gakĩ gakwĩtwo interview. M-Ajira tugaga na your gateway to a global opportunities. Nayo itia nona kai madigitira ugikarania na inywe ni kuona mwebezi. Thank you. Tafadhali yako ihoria. Ngorongira andu othe ndanahĩtĩria pole sana. Ng'ang'a wa Njoroge I'm sorry. Ng'ang'a. Harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ. Mũndũ gwĩtwo Gordon I'm sorry. Wakanĩrĩ wa ndeithi ndagũthekerera nginya rĩrĩa wahĩte kũgũrũ. I'm also sorry. Kamonde ndana kunyũrũria nginya ũkĩhunjia. I'm sorry. Mũtiri wa mũirũ ũkĩgwa na gĩtĩ ngĩtheka. I'm sorry. Mũndũ wothe ndana kuruhana nake. Yona ta Ngai arakũherithia. Ngai nĩ arahũra kĩboko. Yakwa nĩ hĩndĩ kĩreka press ups. Kĩu gĩaku. Ngatheka ngwe. Nitacheka hapa mpaka nitacheka ni aguke. Atĩrĩrĩ, maũndũ mangĩ nĩ makwĩreherera. Ndũngiuma ũthiĩ ũkayora coke ũthiĩ ũkegwatĩre thimũ ũrĩa ũkwenda tarĩ ndokerũgamia. Ndĩra imagine we na katambi gaku hau mbere ya nduthi ũgĩkĩra pini na mũndũ ũrĩa ũrũgamaga. Afura mendekete gacati kana kamburaki ndĩrathirĩkĩrĩte. Ira gũkorwo ũrahana Moses. Hana timona. Na kaĩ na no ũratigĩte waru magoro nĩ ha kamwĩra ũrĩa wĩna kitambi. Ari kana tũgĩgũzumu harĩa. Ona kĩrĩa. Ya Ngai akũringa stopper. Ona ũrenda tinda mũcini ũrahana mĩkorobia. Njugo na irimu. Nĩgĩ? My brother John Gĩtemani agũraga mĩkorobia. Rĩu ndĩramwĩra nĩ kũgũra thendi cigana ũna. Mũcinũra ndamera arĩe mĩkorobia ĩyo konde kũnyenderi. Pole yaki. Aranjĩra tiga gũthiĩ kũndũ kũu we. Tiga gũthiĩ. Ameratigithia. Ndĩrahũra thimũ haha nĩ mũthenjire. Ũgĩthiĩ kũndũ ta kũu ũgathiaga na cash. Alright. Na thimũ ĩgaikaraga kĩndũ gĩtagwo mũhuko. Kagathiĩ rĩngĩ. Ne? Rithona rĩu. Ng'ang'a wa Njoroge I'm sorry andũ othe ndanakũhĩtĩria mũthuri. Njarĩrie Ng'ang'a wa Njoroge. Okay. Mwana waku Ng'ang'a wa Njoroge etagwo wine. Please. Mũthuri ndakũherera. Ndĩna gĩtĩo kĩnene mũno. Niĩ ndigakũnyarara rĩngĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Wĩ mũthuri wa gĩtĩo mũno. Ona ta nĩo manatũmire wĩyo thimũ. Na marakara ma andũ. What is funny? Gordon?
get the hell here. Get the hell here. Era. Ukate. Burugate. Ate get the hell here. Get the hell here. So gwa dress aka muthuri uria wagitio kinene muno muthuri wa mohoro wikite uthunduri. Njuguna. Njuguna hairimu. So tukori nake 1-on-1. Watigire ugoya ata. Pole yaki by the way. So I don't know. Timikorobia yake. Date na hasi ama. Tike ndoki uruta kuiwa thimu. Takira nganga hari. Oda kwali na nganga. Okay. Kimwite. Atiriri muthuri thai. Muthuri gukihana atia? Tikwega ku. No ngucakaya hamwe nawe. Ni maundu maria ndaigua maragukorire thutha uyu. Uraiirwo ha? Ucokie. Muri ule waria muturi. Uraiirwo ha? Hau mihango stage. Stage ya mihango. Ndiratigitwo wagia kamutoka. Waikarire atia thutha uyu? Maguta matiragurika, matironeka. Matironeka. Thimu nikiritie 20. Well, hari ingi wari nayo yahuragwo no ndu amenya no wahuraga niyo kandi no baba. Wacokererie ya wahuraga bahuragirwo ndakuragia ndi yake tondu nginya thaa ndingikirora. Ona ndiraiguika ina earphone. Well, no gwicakaya hamwe nawe hamwe na turagitheka mundu. Ti gutheka ni very emotional by the way. Kuiwa thimu ti horo munini. Murigwa ata warutwo nguo. Tugwika uguo ta macambiki aku na arata aku. Tukwendithiria ukihone ngoro na ihenya ucoke o haria wagurite yo ri maundu moka wega ri wibange ucoke o handu hariku. Ina namba ya gacina? Namba ndingiaga. Mukuhe njitie ka advance. No hinya kuma ria mwico rira njirigite kwaria nake gutiikaire. We wina ki hau? Yabagia mai na ihenyene. Ndida yakwa. Ndida yakwa thimu. Muruna wakwa Joy athekire. By the way, no ari na Joy. No riu nderigite ndaci ndiramenya kana ni ikaire wega onake. Ndangehagia. Ndikaire. Ndi mundu ikaire guku. Aria na riri. Munene. Kana wari na munene. Aria na Jeff. Togitumanire. No witwale kamuhitanitie. Mahitanitie. Matiriguana. Ndamuria ndai na nderuje. Gacoria Saturday. Ni ndokire. Anajaria na mugatuzi. Ocio. Yeguo riu kamwe noyo. Tukiaria thengi muno. Tondu mugatuzi ri okari. Yagatue. Thank you so much Nganga. Asante, God bless you so much. Uja huu upande ndio mgeni wetu akaya. No TV-ini. We onake kaya ukiuragia nirire nawe. Joyce wa mama. Sikiliza. Hadi goko gwa kunyara ria gesuka na ndoka itare mukenu kuma gwito gicagi ruo tutonya ne ndogera tumathake honia ne ruo rwa giti waria ngorene komaga ne ruo rwa giti waria ngorene komaga karibu goko gwa kwana wa mehorerie njoka ukimenyaga yenyeina ne riuna kwa ihatha mutho makaga gicagi ngatha makagicuka na cia murangano itietagio mona irimo nari na cia murangano itietagio mona irimo nari nenie meini nawe are kihonge nikiora fura mote uria mugunda na mo maciaro ma mote uria wothe ne matunda njara-ini cia ihonge kwa tigio rimo na nie ndige chocha toembanerie mundu uyu ni wito kabira wa heritage uria haria Naivasha wewe naketa twere godira na ndira njiguaga
kathiripi na ithawa kana tututwakwa kamenyithio ni kanyoni gakwa gakwihokeka ni muciarite tumahathaka na kairitu ni muciarite tumahathaka na kairitu nikwenda menyage thierega muria na tenguo itingeitheka ona ri wendo ni riathani tukiendana ni ndamuritie kana ni ari muka akinjira ndari njugaga nini wake wa mburi akinjira ndari njugaga nini wake wa mburi nenie meini nawe ari kionge nikio rafura muti uria mugunda Tago Joyce mama mari na mudu tago ko isikiliza thaa 4:46 uko ni kwa Inoro FM thaa kenda tigeretie dakika 14 Jitago jo wa masharia. Alright, kama kawaida kama dawa jitago jo mwanya dhidi tukisonga nayo hadi tamati. Tumeleta mgeni wetu. Karibu sana. Karibu tena sana Joyfrey Musiria. How are you? Asante sana. Kwanza nashukuru sana kwa kunipa hii fursa ili tuweze kuzungumza na ando wa nyumba. Ando wa moshi. Watu wetu. So I'm happy to be here today. Welcome. Kwa majina mimi naitwa Joyfrey Musiria. Mimi ni katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi. Lugha ya Kimombo, Chief Officer in charge of public participation, citizen engagement and customer service, Nairobi City County. Wow. Yeah. Tunakuona tu TikTok. Unajua siku hizi kila mtu ako kwenye mtandao wa kijamii. Na ile mtandao ambayo ina unite watu sana ni TikTok. Sure. Mama mboga ako kwenye TikTok. Ule mkulima mdogo ako kwenye TikTok. So I noted wananchi wengi wa Nairobi kufikia ni kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok. Na hapo ndio tunapatana, tunazungumza, tunaelimishana na pia kuelekezana kwa ile njia ambayo inafaa. Nice one. Lately tumekuwa tukiona umefuatilia sana stories za watoi. Yeah. You see, watoto wanadhulumiwa sana. Wengine wanapigwa na mama wa kambo, wengine wanapigwa na baba wa kambo, wengine wanapigwa na wazazi. Wazazi ambao wamekosa utu. Sometimes naona ni kama wazazi wako na ugonjwa, maybe wako na ugonjwa wa kiakili, ama ni mental health problems ambazo zinawa affect. So huwa tunaenda tuna rescue watoto, kwa sababu wanapopiga simu kwamba mtoto anadhulumiwa, hatuwezi kaa na tukatulia. Huwa tunaenda tunasaidia watoto. Kama kuna ule mtoto tulimrescue pale Roysambu, mtoto ambaye babake mzazi na mama kambo walikuwa wanampiga, mtoto anafungwa kamba miguu na mikono, anapigwa na pipe. Anapigwa na hiyo pipe na mkono imevunjika na mguu. Ukiangalia kweli iko na uzaa, ukiangalia mgongo alama zimejaa. So huo ni uchungu sana. Ndio maana mimi hupenda kusema ni uchungu sana kumuona mtoto mdogo anadhulumiwa na mzazi wake ambaye anafaa kumprotect. As a father, you need to protect your children. Sure. Na sio hilo tu, hata ni wengi tumewaokoa. Na kuna mwingine pia tulimpata msichana wa miaka 14. Sure. Akiwa ameolewa na mzee wa miaka zaidi ya 40. Dota huyo mzee alipiga simu akasema babake akona miaka 56 na meo mtoto wa 14 years. Mtoto wake ndo alipiga simu. Tukiwa kwenye live mtoto wake aliingia akatueleza. Kisha ukiangalia ukifuatilia ule mtoto hata hajafikisha hiyo miaka. Hiyo ni ile huyo mzee alituambia. Ame fake birth certificate. Alichukua huyo mtoto, wazazi wake ni wa Kenya lakini walienda Ethiopia kutafuta maisha. So ango yake akamuitisha mtoto arudi Kenya aje kumsaidia. Alipofika Kenya akampeana kwa huyo mtu, akamlipa pesa. So wanauza mtoto kama sukuma wiki, wanauza mtoto kama mboga, wanauza mtoto kama omena. So mtoto alipofika akakuja kuishi na huyo mzee. Yeye alijua anakuja, hakujua ameolewa. Kufika mtoto akaanza kuteswa usiku, mzee anataka kulala na yeye. Unajua hiyo ni kama kumorest mtoto.
mtoto analia usiku wote. Majirani wakaraise alarm, wakashindwa huyu mzee alikuja tukaona ni daughter yake, kwa sababu birth certificate amemtengenezea yeye ndio baba. So wa kwanza waliona ni mtoto wake, kisha kidogo kidogo kelele kazidi usiku, mtoto analia. Wakakuwa concerned ni kipi hiki kinachoendelea. Kisha kufuatilia tukapata, wakapiga report na sisi tukafuatilia. Tulipofika mzee akasema yeye hajaoa mtoto. Tulipokuwa serious ndiye akasema hiyo ni mkewe na amefika miaka ngapi? 18. Tukamuitisha kitambulisho ana. Birth certificate akaleta ambao ni fake. Yeye ndio baba ya mtoto ambayo inaonyesha ni 17 years. Lakini kuangalia mtoto ni mtoto mdogo. Mtoto yeye ateseka. Kisha mtoto kuona kwamba hawa waliokuja ni watu wamekuja kumsaidia, alianza kulia machozi kwa sababu ameteseka. Mtoto alikuwa anateseka usiku wote ni kulia tu. Mtoto amekaa kuna huzuni. So huyo mzee akatuambia dini yake na Wasomali wanaruhusiwa kuoa mtoto kuanzia miaka 9. Akasema hata huyu ni afadhali hata kama ni 14. Actually alikuwa anataka wa miaka 9. Yani na nikafuatilia mbona wazee wanafanya hivyo. Binti mmoja ambaye ni wa Kisomali, mama akaniambia hao wazee wana tabia mbaya. Anaamini kwamba akioa mzee, yani akioa mtoto mdogo, yeye ni mzee, huyo mtoto mdogo anamuongeza nguvu. Huyo mtoto mdogo ambaye ni bikra anamfanya ajizie sasa ni kijana. Inampunguzia uzee. So wanayo mazoea ambayo ni mabaya zaidi sana. Na kuna wengi wanayapitia hayo. Na sio hilo tu. Juzi tumeenda, kuna msichana ambaye mamake alireach out akatuambia tuweze kumsaidia kumtafuta aliyembaka. Mtoto wa miaka 8 amebakwa na mwalimu wake wa madarasa. Na baada ya kumbaka walimfuata kwenda hospitali ya kibinafsi. Akiwa mwalimu na imamu wa hiyo msikiti ambayo iko Mlolongo. Wanamfuata na vijana 4 wakaanza kumfuruta, wanataka kupiga mama. Wanamthreaten, wanataka kumpiga. Kisha walipofanya hivyo, mama akakuwa wakashikana na huyo mwanaume anataka kupigana, kwa sababu alisema uweze mdhuru mtoto wangu, alafu wanamwambia tunataka kumpeleka hospitali yao. Ndio waende wadanganye report kwamba mtoto hajafanywa nini? Hajadhulumiwa. Kisha mama yake akainsist akampeleka hospitali ya serikali, akapimwa, akahakikisha kweli mtoto amefanywa hicho kitendo. Na huyo mwalimu alikuwa anataka kuwachukua akiwa 4. 2 wakatoroka. Mmoja akatoroka mdogo, akampita katikati ya miguu ile ameufungia. Huyu akamshika kwenye kiuno cha nguvu, akamuingisha kwa nyumba yake kwa kitanda, akamvua nguo na akamfanyia hicho kitendo. So hao ni wale tu wamepiga ripoti. Ni wangapi wanadhulumiwa? Ni wengi. Ni wengi sana. Ndio posa naambia wananchi msikimie. We have to protect the kids. And that's why you have seen me outside sometimes. Nilisema wacha nijitume. Nisaidia watoto, kwa sababu if nobody speaks on their behalf, let me be the voice of the children, voice of the less fortunate in society, because those are the people we are supposed to change their lives. Nice. So kipi haswa kilikuvutia wewe mwenyewe kuanza historia kusave watoi? Kitu cha kwanza kilichonivutia nifanye hili ni kwa sababu watoto wengi wako kwenye streets. Na watoto unapowapata kwenye streets, wengi wanakueleza shida ni baba, shida ni mama. So nikataka kufuata chanzo nini na watoa kwenye manyumba zao. Unapata mtoto anapigwa kama mnyama. Kuna mmoja ambaye nilimpata kwenye streets, mamake alimwagia, mtoto aliangusha simu ikapasuka. Mama akachukua maji moto akamwagia mkono, akamchoma, alikuwa mchome mwili wote. Baada ya kumchoma akamchapa kichapo cha umbwa. Mtoto akatorokea kwenye street. Mama hajaimfuata, mama ajali. So
nikakuwa interested nifuate nijue shida ni ipi. Kwa sababu unapata shida mingi. Wazazi ambao hawana kazi ama wanapokosana mama na baba wana transfer problems na stress na hizo hasira zao kwa watoto. Wanachapa watoto, mtoto anakaa kwa nyumba inafika mahali anasema yenyewe hata nikiwa kwenye hii boma ni kama sitakikani. Kwa sababu hakuna mtu anamuonyesha upendo. Hakuna mtu anampatia vyakula, anampea elimu. Mama wanapokosana na baba wana separate. Mama anaacha watoto kwa baba hayuko ni mlevi. Ama mzee, mama anaenda na watoto, mama mwenyewe ni mlevi hapatikani, au watoto wanateseka. So there's a lot that is happening outside here. Sure. So that's why wanasema hivi, wale maafisa ambao ni wa kitengo cha watoto waamke wafanye kazi. Msiende tu kwenye ofisi, unapoletewa ripoti you don't care, you assume provided you are getting the salary at the end of the month, the rest doesn't bother you. Kuna wale wako na NGOs, foundations, zina saidia watoto kama hao. Ingieni kwenye streets, rescue hao watoto. Kwa sababu wafadhili wanapowatumia pesa, hizo pesa si zenu za kujitajirisha. Hizo ni pesa ambazo zinafaa kusaidia hao watoto, na kwa sababu ni passion. Wengi unapata mtu anaanza such a home kutengeneza pesa. Wanajua hapo is the shortcut to becoming rich. Unaanza donors wanatuma pesa, unaenda unatafuta sweet families, unawakalisha mahali unawalisha. Wengine kuna jamaa alikuwa analeta sweet families, anakomboa mahali Kawangware. Anawaweka wiki moja, wazungu wanakuja, wanaoga vizuri, amewatrain vile wanaongea, wakimaliza anawalipa, wanarudi kwa street na anaachiwa pesa. So kuna watu watapeli wako na hizo organizations wameregister kutumia kutengeneza pesa. Lakini mimi huwa nasema hivi, fungu la 10 ile ambao unapeleka kwenye kanisa, siwezi pelekea pastor ambaye anaendesha V8, Lexus, Range Rover mpya. Mtu ni pastor, ni prophet, ni apostle na anaendesha V8 ya 2026 Lexus ya 2026, the latest. Na ila hali kuna watu kwa streets wanateseka. Hiyo fungu la 10 nampelekea nini? Niendelee kuishi vizuri watu wakiteseka, si wako biashara. Kama wewe ni apostle, wewe ni prophet, wewe ni bishop, sijui hizo titles zilitoka wapi, lakini vile wamezipokea kulingana na dini zao. Ama wewe ni imam ama ni sheikh wale wa msikiti, tuingie kwenye streets. When we rescue these children, ile sadaka, ile fungu la 10 Mungu anasema umpeane iende kwa kusaidia hawa maskini. Mnapowasaidia watu hiyo watolewe ama waje pamoja wajenge home in every, at least wa zone in every county, kukuwe na home rescue center ya kidini ambao makanisa yote yamekuja pamoja. Ila hali ile pesa ambayo inatolewa sadaka na fungu la 10, percentage fulani kila kanisa inapeana, inaingia kwenye kusaidia hawa watoto. Hatutakuwa na watoto ambao wanateseka. Na pia wa change their way of preaching. Kama mna preach, pia waanze kufanya maneno ya counseling, ku cancel families. Msiende tu mnaimbisha watu, wanaimba, wana dance, wakimaliza wanaambiwa sasa panda mbegu, nunua msumari ya 1000, ukipigilia unafinya maadui. Yani mtu na akili zako unaenda kanisa unaambiwa tu 1100 upatiwe msumari kilo 1, uende utafute mbao kwa boma yako upigilie, au ni maadui unapigilia unawafunga. Yani wewe na akili zako unatoa 100,000 kwa mtu ambaye ametumia akili atinunua maji. Mtu ananunua maji ya chupa, hii inauzwa kwenye duka, ama anaenda na package maji kwenye chupa, alafu anawapatia, mnaenda kujipaka. Mtu anaenda ananunua olive oil ama oil, kibuyu, mtungi, ile mafuta ya kupika ile ya oil. Anakuja na package tuchupa. Anamwambia hii ni mafuta anointed. Sasa wewe unapeleka pale unanunua mafuta ambayo yeye amenunua 10,000 akagawa hizo chupa zote. Anajua hii 10,000
inaleta 1 million. Yani nyinyi mnaenda tu na akili zenu, watu ndio tumebebewa akili. Ukitaka kuserve God, go and serve those people in the streets. Nilipatana na Manu Chandaria, huyo mzee. Akaniambia, what you see in the churches, most of those people are hypocrites. Not all the churches, but most of this church you see around people saying panda mbegu. Mtu anaguzwa. Mimi nilienda kwenye kanisa nikiwa university. Naona mtu anaguzwa na hiyo mafuta wanaanguka. Huyo pastor aliponikaribia, ilikuwa hapo karibu na ilikuwa hapo kando ya St. Peter's. Jamaa anajaribu kuniguza hivi, mimi nimesimama, nimesema nataka nione kama nitaanguka. Sababu anasema tukiguzwa unaguzwa na Roho Mtakatifu unaanguka. Mimi nilisimama, aliniguza, alinisukuma, nikakataa kuanguka, nikasonga nyuma, nikasimama. Akaona sianguki, akaona huyo hapo ameingishwa kwa biashara, akamove to the next client. Ajiko kwa script. So most of these things you see around, people are in business, my sister. Perfect. Wacha kwanza tusikize news na Ng'ang'a wa Njoroge. Ng'ang'a, good afternoon itha kenda na ndagika mutabithikiria mohoro na njira nguhe. We are going to come back. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro mĩaraho. Itha kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ruhonge rwa kandi ya ngarama ya urigiti ya thirikari ya SHA nĩrwanĩrĩire marĩhi merũ marĩa Kenya marĩgunĩkaga namo makĩamũkĩra urigiti. Marĩhi macio nĩ hamwe na ma mĩrimũ ya ndĩra, gũkoma thibitarĩ, kũheo ciana gatagatĩ-inĩ ka mĩrimũ ĩngĩ ĩtiganĩte. Bodi ya kũramata kandi ĩcabithĩtie marĩhi macio kũrũmĩrĩra mũcemanio wa mwaka mũthiru gatagatĩ-inĩ ga President William Ruto na kanjũ ya magavana mwandĩki witũ Anne Ngigĩ wa Nyamũ agĩtambũrũkia moguni marĩa Mũkenya arĩa mokagĩra kũhĩtũkĩra kandi ya SHA. Notithi-inĩ ya iratathi rĩa kĩwatho rĩa thirikari namba 78 ya mwaka wa 2026, mũrĩhĩre mwerũ wa motungata ma ũrigiti kũhĩtũkĩra rũhonge rwa SHA mambĩrĩirie na kwanĩrĩra motungata ma atumia aritũ kũheo ciana thibitarĩ-inĩ cia gĩkĩro kĩa level 2 na level 3, kũrĩ atumia arĩa mandĩkithĩtio na SHA marĩ na rũtha rwa kũingĩra na kũheo ciana na kũinũka hatarĩ marĩhi, na marĩhi maya marĩkinyanagĩrio kũhĩtũkĩra mũbango wa primary health care. Rũhonge rũrũ rwa SHA rugĩte nĩ rũrĩrekagĩrĩria ciringi 10,000 cia kũrĩhĩra atumia arĩa maheo ciana na njĩra ĩtarĩ ya gũthĩnjwo, ũndũ ũmwe na motungata ma ũciari, na 30,000 kũrĩ atumia arĩa maheo ciana na njĩra ya gũthĩnjwo. Motungata-inĩ ma ũrigiti wa kansa, itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria kwaũra arwaru mũrigo mũritũ wa kĩmbeca kũrigitwo, mũrwaru wandĩkithĩtio na SHA arĩrĩhagĩrwo gatagatĩ ka 550 nginyagia 800 o mwaka, na kuona ataaramu a mĩrimũ ya kansa nĩo oncologist o icera kwĩ ndagĩtarĩ, SHA ĩrĩrũgamagĩrĩra mũrwaru na ciringi 2,500. Gĩkĩro-inĩ kĩa arwaru kũheo motungata ma chemotherapy na radiotherapy, mũrwaru akaheo ciringi 5,500 na 3,600. Motungata-inĩ ma branch therapy, mũrwaru akarũgamĩrĩrwo na ciringi 40,000 harĩ macera matatũ, na motungata-inĩ ma SBRT na SBRS, mũrwaru ararũgamĩrĩrwo na ciringi 70,000 harĩ macera matano. Motungata-inĩ ma kũrũmĩrĩra mũrwaru na ndawa na motungata mangĩ, SHA ĩkaruta 10,000 kũringana na motungata ũrĩa marabatarania. Motungata-inĩ ma kũhũrwo mbica mĩthemba ya CT scan, arwaru makaheo 6,900, MRI arwaru makaheo 11,000, PET scan makaheo 53,500, na PSMA scan ĩkaheo 64,200. Ũrigiti-inĩ wa arwaru anemia mũthemba wa sickle cell, SHA ĩkaheana marĩhi ma motungata ma apheresis pallet na 20,000 na ma red cell exchange na 70,000, ciothe cia macera matakĩrĩte matatũ thibitarĩ-inĩ kũringana na watho wa ũramati wa marĩhi maya.
Ndũmĩrĩri-inĩ rĩerekereirio nĩ bodi ya ũramati wa SHA yũrĩtie arwaru gũtigĩrĩra nĩ maranĩria na rũhonge rũrũ magĩthiĩ kwamũkĩra morigiti maya nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mamũkĩra motungata na njĩra ngacĩru. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Annie Ngigĩ wa Nyamu. Tũgũndũke gũkũ Nairobi kũrĩa bamĩrĩ ĩmwe mwena wa Maziwa Kahawa West gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu ĩrenda kĩhoto kĩao gĩthingatwo thutha wa gũtharĩrio na kũmundio mwaki kwa mũciĩ wao. Nĩ ngero yatabanirio mũthenya wa iyo bamĩrĩ ĩgĩkũa kũrĩ na njama cia kũhahama gĩcunjĩ kĩa mũgũnda wao ta ũrĩa mwandĩki witũ Sam Njuguna aratũmenyithia. Itũũra-inĩ rĩa Kamuthi Maziwa mwena wa Kahawa West gũkũ mũciĩ wa Nairobi, bamĩrĩ ya Njuguna Nduati ĩtigĩtwo ĩkonotete ĩkĩgũgũnwo nĩ heho na nĩ thutha wa batoni ya nyanake kũmahithũkĩra ũtukũ wa gũkĩa mũthĩ wa ira na kũmomora mũciĩ wao na thutha-inĩ gũcoka kũmundia gĩothe kĩrarĩ mũciĩ ũyũ. Elvis Bugwa nĩ mũmemba wa bamĩrĩ ĩno. Hapa tulikuja 1997 na kuna watu toka Saturday wamekuja hapa saa 9 za usiku na wanatubomolea na wanarusha moto kwa nyumba. Sarume wa Njirũ mũtumia mwene mũciĩ ũyũ augĩte arekũa kũrĩ na njama ya kũmũtunyũkithia rũthanju rũrũ rwa mũgũnda ona thengia ya gũkorwo arĩ na maratathi ma wĩgwatĩri waguo na ũrĩa augĩte nĩ ũtonga kuma kũrĩ maithe ma mũthuriwe. Na document ciothe ndikĩrĩ nacio, mũgũnda nĩ wa mũthuri wakwa, ndirĩ na guoya tondũ document ndĩ nacio. Our mom, she's very old mama, she know nothing. Right now, here suppressor, I am dealing with CHP. Nimempima, nikaona shukari iko juu. Mnataka aage benefit na nani? Saidieni, maskini saidieni. Family ĩno yugĩte ona thengia yao kũhũra riboti kũrĩ maabitha a borithi rĩrĩa macinagĩrwo. Maabitha acio matigana gwĩkinyora ona kana kwambĩka ũtuĩria wĩgiĩ ngero ĩno. Uliza kama koti inaweza tusaidia tukue hapo tena, tukuje hapo kotini ndio tujue hii jambo linaenda aje. James Matifa ni mũthuri wa itũũra mwenawe wa Maziwa Kahawa West. Mimi najua kama kulikuwa na court order ile harari, wangekuwa hawa family wamestakiwa kotini, wakaenda wakafanya kesi kuisa, wakaandikiwa nini ruling. Sasa kulingana hivyo kuja edo hata kotini, hakuna mtu amekanyaga kotini. Sasa hiyo ndio niko na furuvia Kenya yote na serikali yote ati hapo hakuna kotini kumeendwa na hii ni maradi graba. Ndio kuri uguo maabitha kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Kasarani maugĩte nĩ mambĩkĩte ũtuĩria wĩgiĩ ngucanio ĩno kũrĩa marathuthuria watho ũrĩa wĩrĩkanĩte ũrutĩtwo nĩ igoti rĩa Milimani. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Maziwa Kahawa West gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Thaa kenda ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya kũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 10 hwaĩ-inĩ ũyũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inooro FM na manemo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria. Cai wa gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũtanyĩtwo gũkinya thoko-inĩ cia kĩmabũrũri thutha wa ngirimiti gwĩkĩranĩirwo gatagatĩ ga kambuni ya Franja ya Palace Destes, kambuni ya Gatanga Industries hamwe na bengi ya Equity. Ngirimiti nĩ gwĩkĩranĩirwo mbere ya president wa Kenya William Ruto na mũruna wake wa Franja Emmanuel Macron kũrĩa gũtithia cai wa Kenya wa Purple Tea kwendagio thoko-inĩ cia kĩmabũrũri. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya Equity Ndagĩtarĩ James Mwangi gwĩte rĩu arĩmi anini a cai nĩ marihotaga gũkinyĩra thoko cia thĩ yothe na kuongerera mbeca iria makoretwo makĩona kuma ũrĩmi-inĩ wao. That is because of collaboration. It is Murang'a as a producer, Equity as a facilitator, is Champagne as a knowledge partner, Silad as a research partner, and of course, access to market using an established marketing network in France. A village to bring a child. It will take the world to unlock the opportunities in Africa. Ngorono ya wonjoria.
arĩmi a makorobia arĩa me rungu rwa ũrũmwe wa thothaitĩ 22 cia wendia makorobia Murang'a nĩyo Avocado Farmers Cooperative Union rĩu nĩ marĩamũkagĩra motungata matiganĩte kũhĩtũkĩra thimũ thutha wa mũtambo ũrakũrĩkana ta DigiFarm kũrugũrio. Joseph Wachira ena ndeto makĩria. Ũrũmwe ũyũ wa thothaitĩ 22 cia makorobia Murang'a nĩguo Avocado Farmers Cooperative Union ũkinyagĩria arĩmi motungata ngũrani kwanjia o marĩhi mathomo gatagatĩ ka mangĩ na nĩ motungata rĩmwe moyaga ihinda iraya na kumana na gĩtũmi gĩkĩ rĩu ũtongoria wa arĩmi aya kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mekiranĩire ngirimiti ya kwambĩka mũtambo wa nenda-inĩ ũrakũrĩkana ta DigiFarm ũrĩa ũrĩrehaga hamwe motungata maya na ũguo kũhũthia mĩhang'o. Arĩmi nĩ arĩkinyagĩrwo nĩ mbeca ciake na ihenya na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Arĩa mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa tuirwo makorobia nĩ arĩhotaga gũkorwo akiona ndũmĩrĩri ciothe ciĩgiĩ makorobia make ũrĩa maratuo na ũrĩa marathiĩ nginya thoko. The key takeaway that wakulima wanafaa kuangalia kwa hii mtambo ni uwezo wa kurahisisha jinsi ya kufanya kazi na sana sana kuleta ile transparency na kubuild trust with the farmers. Na nĩguo gũtigĩrĩra arĩmi nĩ mahota kũhũthĩra mũtambo ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũtongoria wa arĩmi aya ugĩte nĩ megũkorwo magĩtabania mĩcemanio ya gũthomithia arĩmi. Tũteithia kuma kũrĩ analog tũingĩrie arĩmi aitũ thĩinĩ wa digital nĩ ũndũ wa mĩkĩre mĩega ya maũndũ. Ona kũrĩ ũguo arĩmi aya nĩ mehoete honge cia ũgitĩri kũmateithĩrĩria kũhĩtana na aici a makorobia mĩgũnda-inĩ. Ĩkonainie imwana iria ciratũmwo nĩ brokers na ndingĩakuga nĩ gũtũmwo nĩ brokers tondũ kĩndũ kĩa mbere makorobia macio magakorwo magĩtwarwo brokers ta icio. Kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Na macini moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Mirango ya wandĩkani Dubai rĩu nĩ mĩhingũre. Majira rĩu marandĩka atwarithia nduthi 250 makarute wĩra Dubai. Haha nĩho ũhoro ũrĩ tamaka ndũrarĩhio na kĩmbere-inĩ nĩ tũkũrũgamĩrĩire ũraruta wĩra mbere marĩhi ũkarĩa kahora kahora kuma mũcara-inĩ waku wambĩrĩria kũruta wĩra. Kĩrĩa ũrabatara nĩguo wĩhurĩrie kamweke gaka no kĩbandĩ gĩaku na passport ikinyanĩirie ikĩro. Ũrathũkũma nginyagia ciringi 90 mweri no ũkaheo nyũmba ũtekũrĩha ũgakuo ũgĩthiĩ wĩra no ũkainũkio na full medical insurance cover tũrĩa watho wa wĩra wa United Arab Emirates ugĩte. Wĩhĩke ndũkahĩtũkwo, cerera m-ajira.com wĩihũrie. M-Ajira, your gateway to global opportunities. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanitio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makĩria mena Tinga 380 SC. Ĩno nĩ herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na ĩcinaga ria rĩothe. Mũrĩmi, Tinga 380 SC nĩguo banga wa kũrĩmĩra mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ĩno nĩ sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem tũcemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. We ndereba wa turera ni urutete wira uyu kwa ihinda ria miaka 3 guthie na iguru na wina license hetukie. M-Ajira ni maretha makiria ma matereba 400 a turera athe wa miaka 45 aria megutumwo wira orio bururi-ini wa Saudi Arabia. Thondeka rucio rwaku na mushara wa nginyagia ciringi 130 o mweri hamwe na bonus ya mileage. Interviews igakorwo Nairobi tariki 11, 12 na 13 mweri uyu wa gatano, na kuo Mombasa ni tariki 14, 15 na tariki 16 mweri uyu wa gatano. Cerera www.m-ajira.com o riu wigire na kanya ka interview. Mieke ni raihura na ihenya muno na gutire mundu ugetikirio kuingira kuria interviews igekirwo ateyandikithitie. M-Ajira, your gateway to global opportunities. Inoro FM.
ona mburo kairete Inoro noyo era sinamu Inoro FM. Thank you. Tha kenda ndaka 15 mutabano wa Inoro FM. Good afternoon muthenya wa Tuesday. Ndaka 12 na muthenya wa muthitugire no ginya tugicerania ana mundu twendete muno makiria Joyfrey Mosiria. Leo tukasema lazima tumtafute ndio tujue story mingi and why he is doing that na kwa nini akachagua watoto. So I think mimi personally kwanza mimi nimeinvest feelings zangu kwa hizo stories zenu by the way. Yes, as a parent, right? As a parent, yes, as a parent. Na I think kuna pia ingine nimeona mmeanza juzi ya house girls. Mkasema mambo ya contract blah 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 tu vitu kama huto. You see, there's something where I've also noted. I received so many complaints kutoka kwa house girls ambao wamefukuzwa kazi usiku. House girls wanafukuzwa kazi saa 6 usiku na mdosi wake. Wengine wananyimwa mshahara. Alafu wakienda kuripoti anatishiwa. Joana uwezo wa kuongana kwenye hicho kituo cha polisi ameripoti. So what you have noted, how do you employ a housemaid? Kama huyo msichana ule Joyce Onyango ambaye alikuwa mshukiwa wa ile kesi ya kifo wa mtoto. Mtu amemwajiri anamlipa 6,000. Yes. How do you pay someone 6,000? Bureau ikichukua 1,000 anabaki na 5. Oh, by the 5 kwa mwezi utalipa nini? Hebu niambie 5,000 sin pesa una spend ina now actually. Kuna watu nyanya. We managed to secure her a job. Wow. At a rehabilitation center and afanya housekeeping ambaye atakuwa analipwa 17,000 from 6,000 to 17,000 ambaye anaanza kesho. Na mimi mwenyewe nitampeleka pale asign contract yake na aanze nikiwa ni hakisha kwamba ameanza. Kwa sababu I normally follow up on anybody I want to assist until she gets that job. Now msichana wa kazi kama ni bureau kwanza hakikisha miaka amefikisha 18. La pili, sign contract na employer na ikuwe na terms of engagement. Kama wewe ni mzee ama bibi umeleta msichana kwa nyumba, muheshimu na yeye akuheshimu. Sisemi kuna house girl ambao si wabaya, wapo. Lakini akija kama wewe ni mwenye nyumba, mkiona ni mbaya, zile siku amefanya mlipe mwambie ende. Lakini kama anafanya kazi yake vizuri na wewe pia mtreat vizuri. Usimchape, usimtusi, usimnyime chakula, usimshautie because she's also a human being. Huwa pia yeye anakasirika. Na pia unapata wengine ni mabwana zao. Bwana ananyemelewa msichana anataka kulala na yeye. Msichana wa kazi. Mama unapoenda kazini akukua kumsumbua kumwambia lazima walale na yeye. Wengi wanapitia makuu, wengi wanateseka, most of these house girls. Wengine wanateswa wanapolala na hao watu wakiwaahidi watawaongeza hata mshahara. Kisha mke anapogundua huyu amemnyang'anya bwana, anamchapa, anamfukuza bila kumlipa. Anasahau kwamba huyu msichana pia ni binadamu, pia ako na makosa kumkubali huyo bwana. Na unapata anatishia usiponikubali utaenda ndakufuta kazi. So wakwe na contract, terms of engagement. Ikifika mahali bwana anamtaka awe na mahali anaweza jitetea, awe na mahali anaripoti. That's why nilipata no brand ambaye amekuwa kiwatetea through CBO. Kamwambia I can partner with you. Mimi nipatie nikuwe patron wenu. Nikuwe nawasaidia hao watu wenye wanafukuza tunaenda tunachukulia hatua. All the house girls at least wakwe registered under an association ambayo ina defend for their rights. So that ukifanya kazi ukiwa na makosa, boss ladies, wanaitwa boss ladies. Boss ladies ama madams wanawaripoti hapo. Na wewe ukiwa na kosa ukiwa umekosea unaripoti wapi? Boss lady hapo. Na pia wao wakifanya kazi ukimkosea na yeye anaweza kurivenjia vibaya, anaweza kuulia mtoto, anaweza kama ameadhirika asio ugonjwa ukimwi. Atapatia mtoto ajikate, ajidunge, adunge huyo mtoto. Kuna kesi ambayo niliwahi sikia ilikuwa Said za Kawangware. Mahali ambapo msichana wa nyumba ni kama walikosana na family. Akaenda akajidunga. Adunga mtoto.
wanapeleka mtoto hospitali, wanashindwa shida ni gani. Kumbe mtoto aliadhirika na ugonjwa ukimwi na wajui. So wao wanatibu vitu zingine sababu wako sawa, kumbe mtoto ameadhirika. Kuna housemaid wengine wanaingia, mkikosana anaenda anaweka kikohozi kwa uji ya mtoto. Anaenda haja kubwa, anaweka anachanganya na githeri, anapea watoto wanakula. Anaenda haja ndogo kwa maji, analeta chupi yake. Wengine wanabelieve ati hiyo ni kukalia, wanadanganywa na wakora huko nje. Unajua kuna wakora wanajiita waganga hapa, unaona Kilimani wameweka daktari wa mitishamba mganga. Wanaenda wanawadanganya ati ukitaka kukalia boss lady wako, wakati unawapikia ndio ukojolee hiyo chakula, ndio ikalie, ndio utoe ile chupi yako, osha hiyo maji, wapikie nayo. Sasa anafikiria akifanya hivyo atawakalia, watampenda, wampe pesa, wamsupport. Akiona na waomba pesa wanampea support, yeye anafikiria ni ile uganga imefanya kazi. Sasa akienda kwingine anaenda na hiyo uchawi, wanalisha watu sumu, wanawatesa hapo. Unapata anapikia chakula yeye akuli. Mimi nimeshiba yani chakula ya kitambo. Nilikula ile yenye mtoto aliacha. Naona. So if they are treated with dignity, with respect, they will also treat you the way you treat them. Kuna watu naona wanauliza kwa nini nani Mwasiria maybe ana hati yake ama roho yake sana sana iko kwa watoto. Yeye mwenyewe ako na familia. Mimi niko na familia. Niko na mke ambaye ni modo wa nyumba. Waboi. Waboi motirina kwa. Niko na mke, niko na watoto. Na mimi nilizaliwa kwenye familia ya watoto 21. Babangu alikuwa na wake 3. Ati? A family of 21 children. My father, wealth yake ilikuwa ni watoto wake. Na alitulea vizuri. Alituonyesha jinsi ya kupendana. Na pia katika ile hali alituprotect. Wow. Hakuna mtoto wake yote aliyedhulumiwa. So na mimi nimeishi nikijua watoto lazima wawe protected. Na pia napopita town napata watoto wadogo pale wanateseka, huwa inaniuma sana kama mzazi. Najiuliza hivi, leo hii wabunge wote, magavana wote, maseneta, kila mmoja akikuja hapa town achukue watoto wa constituency yake, ward yake, sub county yake, MCAs, watoto si watatoka kwa street warudi huko nyumbani wasaidiwe. Wajue shida ni ipi. Unajua siku moja nitakuja kutafuta sweet family wote. Niende Nairobi River pale, nitafute mahali wameosha vizuri pale, mahali hakuna uchafu. Niwaambie waingie waoge. Niwatafutie nguo wavae. Niende niwapange kila county. Kila 7 counties. Hapo nje ya parliament. Niambie kila MP wakitoka, kila mbunge wachukue watoto wako wakienda nao nyumbani, waende wasaidie. Kwa sababu watoto wamekuja Nairobi, wengine walitoroka wakadanganyana, kufika Nairobi wakakosa fare ya kurudi. Na kutoka ushago, wakati wanatoka village, kupata gari ya kuja Nairobi ni rahisi sana. Gari ya mizigo. Anapandishwa nyumba, anaambiwa wewe chunga hiyo mizigo isiibiwe. Wakifika jiji hawahitajiki, kasi yao imeisha, wanadampiwa hapo. Wakitaka kurudi sasa wana njia ya kurudi. Wanaintroduciwa drugs, mafuta ya ndege, all those abuse ambayo iko kwa street. Wengine wanakuwa wake wa wengine. Unajua kuna kangine niliona kakikwambia huyu ni bibi yangu kadogo kanandoshana hivi. So inakuwa sasa maisha ya street imemuingia, akishavuta tu mafuta ya ndege, akili ya nyumbani imetoka. Kwa sababu akivuta hiyo mafuta ya ndege analala, asikii usingizi, yani asikii baridi. Na wako kila mmoja ako na gunia yake ya kulala, unalala kwa gunia. Hata mke na bwana wako na gunia, kuna ile size ya familia. Yenye na accommodate mke, bwana na watoto kama ni mmoja wawili. So there's a lot that is happening. Yes. Na wale wanaowauzia ndege ni watu pia wana utu. Kwa sababu kuna time tulikimbishana nao. Alafu wanatumia street family kuuza. Kwa sababu ukishika huyu mtoto wa street hakuna kitu tutamfanyia. Nataka kushukuru maafisa wa polisi juu kuna siku wameweza kushika wale walikuwa wanatoa mafuta ya ndege pale Wilson. Lakini bado yanaingia. So wanafaa kuja kwa street, washike wale wako nayo, waonyeshe supplier ni nani, source yenyewe ni gani. Wow.
Na hao watoto naona unawasaidia sana na wengi unapeleka rehab so where do you get money ama unatoa? Niliwaambia hivi every month na rescue mtoto mmoja ama wawili ile fungu la 10 10% ya mshahara yangu inaenda kusaidia hawa. Siwezi pelekea kanisa kwa pasta. Yani pasta anaendesha Range Rover V8 kwanza 2026 alafu nimpelekee fungu la 10. Si kwanza hiyo pesa amenunua Range Rover angetumia angerescue watoto zaidi ya 200 kutoka kwa street. Alafu Mungu atambariki na ingine. So that's when we sema your 10% ukanisa wangu ama Ukristo wangu na uhusiano wangu na Mungu ni kupitia na ile matendo na wafanyia wanyonge. Na pia naomba mapasta wala ambao kanisa zenu zimepopea, wala ambao pesa inaingia vizuri, sadaka na fungu la 10. Chukua hiyo pesa kuja kwa street. Saidia watoto. That's the only way you worship God. Na kama unaenda kanisa, pastor wako, bishop wako, apostle wako wote wanaendesha magari makubwa na wewe mwenyewe ni maskini. Na unapanda mbegu na fungu la 10 na kuuziwa ile mafuta yenye wamenunua hapa wakasema wameibariki. Tafadhali nieli waache kwenda hiyo kanisa, ukuje uanze kusaidia maskini hapa kwa street. Mungu akubariki. Kwa sababu haja gani unaenda unapanda mbegu? Pastor yeye anaendelea kuishi vizuri, watoto wake wako vizuri, anaishi nyumba kubwa, anaendesha gari kubwa, na wewe vile uliingia ile kiatu uliingia nayo, mguu yenye unaingia nao bado ndio unaenda nayo. Sasa ni haja gani? But you can serve God in different ways. Nimerescue watu wengi. Kuna ule jamaa nilitoa Jogoo Road. Nikamrescue Treeman. Tukamleta saizi anauza magari hapa Ngong Road hapo Sialcott Motors. Inaitwa nini? Alikuwa anaishi ule Rasta, ule Treeman. Alikuwa amejenga juu ya mti. Na ule wa mdudu. Ule wa Igo. Si huyo. Alafu kuna ule binti ambaye nilimpata anaitwa Mother Njoki. Msichana wa mlima. Ando anyomba. I know. Nilimpata akiwa pale City Olinje. Nikamwangalia amelala, jua ndio imewaka, amejifunika na gunia na cartons. Nikamkaribia kuniona akashtuka. Akaanza kulia, akafikiria nikaanjua anataka kumshika. Kamuuliza, dada, unataka nikusaidie nini? Leo ingekuwa wewe ni mimi, ni kipi ungetaka ufanyiwe? Akaniambia, mimi nataka uninunulie ugali na samaki. Mwambie hiyo tu. Nikamwambia sasa mimi nataka kufanyia kitu hujaifanywa. Mwambie nataka niende nikuoshe, uoge vizuri, utengeneze nywele, makucha, kisha nikupeleke ukule hiyo ugali na samaki. Niweze kutembea na mimi, sababu alikuwa amekaa kwa street aje yoga, alikuwa mchafu. Nikamfanyia hivyo, nikampeleka akakula samaki. Kisha nikajiuliza, sasa mimi nimemfanyia hii yote, nikimwacha tena arudi kwa sisi atakuwa mchafu. Nikajaribu kuangalia ni vipi nitamsaidia. Nikamtafutia mahali akalala kwa hoteli, nikalipa siku 5. Analala, anakula. Baada ya siku 5 nikajaribu kumwangalia, bado mkitembea na yeye anaongea vitu uelewi, anakimbia anataka kuokota chupa aenda kupima. Nikaona bado street iko ndani yake na kuna mental health problem, depression. Nikapigia one of my friend anaitwa Dan, director wa ICS college. Kamuuliza huko na wanafunzi, wala wanafunzi wako on drugs addiction, unawapelekanga rehab gani ile yenye iko cheap? Wananiambia, why should you take them to a rehab when we have a rehab where we take those addicts and those students. Akaniambia inaitwa Rabbit Rehabilitation Center for Addictions. Nikampeleka Mother Njoki kule. Tulipompeleka hatukumwambia tunampeleka huko. Tumwambia tunataka kuenda kumpatia nyumba aanze kazi. Naone watoto wake. Tukafika huko tukampeana, akadungwa dawa sababu alikuwa hataki kubaki. Akalishwa, akaanza treatment. Baada ya 3 months akakuwa amewiniwa off drugs. Alikuwa anatumia all kinds of drugs. Sasa tukamweka bado endelee tu kutritiwa sababu ana mahali angeenda hata angetoka. Akakaa hapo almost 6-7 months. Kwa 7 months. Wenye tumemdischarge sasa, alikuwa msichana amepona, amependeza, mwili wake imerudi. Tukasema kumbe ni shida inatesa mtu kwa street. Alafu sasa watoto wake aliwaacha kwa home 7 years ago. Watoto mdogo alikuwa miaka 2, mkubwa miaka 5. Wote walijua mama yao alikufa.
Sababu wale watoto wengine si wanaleta hapo wa street. Wanamwambia mama yenu hatujempata kwa street, ni kama huyo alikufa. So watoto walikuwa wamesahau mama yao. Sasa tukaanza kutafuta hiyo home. Kuipata, watoto kuona mama yao walishtuka wakapanic. Mama yeye akaanza kulia akiwaomba msamaha, akiwaambia niende kutafuta. Na kweli alikuwa akufe, kwa sababu ya time nilimpata hapo nje alituambia alikuwa anajaribu kujiua, watu wanamzuia. Akaenda mtu hapo Nairobi River akatafuta mahali hapo deep, mahali vijana wanaogelea, mahali ko deep ajirushe ndani akufe. Wakati anataka kwenda kujirusha, wenzake wakakimbia na viboko wakamchapa, wakamtoa ndani wakamchapa. Wakamwambia wewe unataka kukufa, kama unataka kuteseka waje tuteseke wote. Sisi wote huko. Sasa unataka kukufa utuachie nani? Wakampiga wakamfukuza. Akaenda kutafuta siwa mahali iko aingie ndani jirushe. Anaenda kutafuta kitu, watu wanamfukuza. So ikafika amefika mwisho akaenda kalala hapo City Olinje. Ndio sasa mkampata hapo. Ndio sasa nikamrescue. Apatana na watoto wake. Saizi yako fiti, tumemtafutia kazi. Kuna kazi. Amekuwa mrembo. Amerembeka. Sana. Wanaume sasa wanaanza kuniomba namba, nimewambia ule ako ready kama huyu ndugu yetu hapa ambaye mmemuita ni nani? Gordon. Sababu ako single. Hasa usiende kutafuta bibi wa kutesa. Huyu tunakuletea koreni na watoto wawili. Joki. Joki. Ni mmoja tu utaongeza. Ama mlea hao hata usijisumbue. Nalea hao. Alafu mwishi ama ni aje Joy. Si ndio. Si already ako na watoto. Hata wanafikiri aacha bibi yake huyu. Sana Jomo. Ndugu unataka kuacha bibi? Simwachi. Unaweza ongeza wakwe wawili Jomo. Kwa polygamous. Unajua ile shida hao watu wapendangi polygamy. Hawajui kwamba wako wengi. Hao wengine mnataka waende wameficha. Mko wengi. Mko wengi. Hebu enda kwa bar, enda kwa club sahi. Mbona wanadada ndio wengi? Asi ndio tunapenda raha sasa. Si ati hivyo. Si raha mnapenda. Mnaenda kuhunt uone kama mtaangukia bwana. Lakini pia mabwana hako kwa club. Kwa club utapata mtu wa kutumia na kukudai. I know. Lakini ukitaka bwana, tembea huku nje hata usiende kanisa. Na kwa kanisa utaki stories za kanisa kabisa. Hapana ile hypocrite. Umesema ni hypocrisy imejaa. Utapata bwana huku nje. Go to social places like restaurant. Na ukikatiwa kubali kukatika, lakini usikue weak. Kwa sababu kama mwanaume amekupenda, ile amekuona ya kwanza na amekupenda inakuanga hivyo. Wanaume hatukuangi na toti nyingine ya pili ati uende ufikirie kama utampenda. Nikikuona hivi roho yangu imekupenda. Kubali upendeke. Ukianza kucheza ati hard to get, anaenda kwingine. Uta lose kwa sababu unapata mtu unajikaza na ila hali hata una boyfriend. Na uko single tu unateseka. Tusi play hard. Mbona una play hard to get? Kubali haraka. Kubali. Wanaume lazima ujikaze. Ile kitu ipo ni hii. Kubali, lakini usikubali kupelekwa kwa kulala na yeye kwa lojo haraka. Kubali, mjue, mpende, lakini mwambie mambo ni pole. Lazima tujuane hali yetu. Ndio ikifika sasa mnakuwa mko. Lakini ukienda ati una play hard to get, ana move to the next step, itakuwa mbaya. Haraka. Hebu tembea Kilimani hapa kwa street utapata wasichana wangapi na wanaume wangapi? Wengi sana. Wasichana ni wengi. Wako wengi. Unajua siku hizi enda kwa familia. Kama wewe uko na watoto wangapi? I have only 2. How many girls? 1. You see? Lakini enda kwa familia nyingi. Wasichana ndio wengi. Wasichana wako na wote. Wangapi Njomo? Wote watatu saa hii kwa boma, wengine huko. Hana hata kijana. Unajua siku hizi inafaa sasa tu madaktari waende wafanye research, waambie wanaume formula ya kupata watoto wavulana, kwa sababu naona tukiisha mtaisha. Tutakuwa instinct. Mila tu Biblia ilisema sijui wapi wanaume sijui wangapi, wanawake wangapi. Lakini pia Biblia inaruhusu mwanaume kuoa wanawake zaidi ya wawili. Pulo. Lakini Biblia hebu nikuuliza, kwa Biblia kuna mwanamke aliolewa na wanaume wawili? Hapana. Hiyo ilikuwa ni dhambi. Lakini kuna wanaume walioa zaidi ya like Solomon. Nasikia King David alikuwa na wengi. King Solomon. Unataka kusemaje Mosiria? Sasa baba yangu pia alikuwa na watatu. Sasa Mosiria na yeye akibarikiwa. Wamboi akae hivyo peke yake. Wamboi akae hivyo. Acha na Wamboi. Wewe tukuzie mtu wa nyumba. Kama anataka. Wamboi hataki.
Mr. Musi atakubali tu. Hizi wewe hebu acha nani na Wambui. Nilikuwa na swali moja ambayo maybe ni personal na one way or another. Ile mambo umepitia kuona hizi stories zote za watoi maybe ina could drain mentally or something. What do you do to get the energy to keep you moving? Kitu ya kwanza, sometimes when I normally share these stories, because I share it to create awareness, to educate people, to inspire other people to join what I'm doing. And when I see people appreciate what I do, it inspires me, it gives me the reason to continue doing this. I don't get drained because I've seen this happen. I've seen people suffer. And whenever you see me doing this work of rescuing, it's because it's my passion. I don't have friends. I don't have many friends. Because why should I have friends who are just to use you? You know, I've realized in this world, if you want to go far, you have to reduce the number of friends and people around you. The people who pretend to love and appreciate your success, they are only pretending. Inside their heart, they can even poison you. That is true. So, the only friends I have is my family, actually. My wife and my kids are my friends. And maybe a few people who are working for me, who are royal to me. Those are the people I trust and I call friends. But going out there to me, utanipata nimekaa kwa bar na walevi zaidi ya 10 tunapiga story. You know, I used to drink before I stopped alcohol. Ukiingia kwa bar, no I don't. Ukinunua hiyo pombe, unaekelea unakalisha wanaume kama 10 na wanunulia. Wakati umetoka hapo anaanza kusema wewe mnijinga. Naona amelipa bili ya 20,000, 50,000. Hizo ni simiti ngapi amekula angekuwa amejenga nyumba. And the same people ndio wanakutafuta. So I realize there's no friend in this world. The only friend you can have is God and your closest family. And even your own brothers and sisters, they are not your friends apart from a few. That is true. That is true. Wait until you are in trouble. That's when you'll know who is your true friend. Maybe your family, a few kids. Your kids. But those people you call friends, they will never pick your call. And most people are undergoing depression out here because of trusting wrong people as friends. Wewe mtu anakuomba pesa, unataka 50k, ndio hiyo. Hata usinirudishie, wewe ni best yangu. 10k. Wait until na God anakupatianga hiyo pesa unawasaidia. Alafu anaikata kap. Anakuacha sasa nataka uomba watu. Mimi nimekuwa na experience, so I always keep myself doing this because that's a passion. To me, I do it from my heart. Si eti ni kitu mtu ananisukuma ama anafanya. I do it, nataka kuambia watu yani let's wake up and do these things. We can change the society. And sasa what are the challenges that maybe umepatana nazo sana? The challenges is when people know that what you're doing is right. They want to criticize it because you are exposing the truth and exposing them for not doing their work. They will always criticize you. They will hate you. They will hire bloggers on social media to just abuse you. Watu wanalipa bloggers wanaanza kuita ati Mosiria ati wewe ni women rep. Mosiria wewe ni mwanamke. So you call Mosiria mwanamke for doing, kwa kufanya kazi ya kusaidia watu hii. Ati nimesaidia yule mwanamke sasa huyo Mother Njoki ati wewe ni mwanamke. Nimeenda kusaidia yule msichana wa 14 years. Mtu na akili zake ajaona huyo mtoto amebakwa. Anaingia kwa mtandao ati Mosiria wewe ni women rep. Wewe simama women rep. Nini nimemwambia nasimama kiti. Na most of these politicians ni wala wanafikiria mimi naenda kusimama kiti. Na mimi sijawaambia mbona unaanza kutishika na mimi sija. Nikuuliza hivyo. Pengine uko na nia ya. Let me tell you. What I do is God guides me. I don't wake up from my house I go and rescue a kid. God uses me as a vessel to help his people. Mungu ananitumia. Mimi naweza kuwa hivi nimetulia, naambia watu wangu hebu tutembee kwenda town. Kidogo tunafika town, naona msichana mdogo anatembea. Naambia simamisha gari. Na muita ama nikiona hata kuja na muapproach. Muulize ni habari yako mtoto? Kama ule mtoto wa Kasarani. Nilitoka tu na watu wangu nikamwambia ni aje. Twende kwenda tao. Ile tu tumetoka napata mtu huyu mdogo kwa street. Msichana wa 13 years.
akiwa na mwingine mwenye amekaa kwa street mwenye tunamjua notorious anatumia mafuta ya ndege na kazi yake ni kujiuza. Kidogo namuuliza unaenda wapi? Sababu nilishtuka mbebe mpaka bag kwa mgongo. Ati naenda na huyo rafiki yangu Uhuru Park. Na wewe umeingia lini Nairobi? Ati nimeingia tu leo. Umetoka wapi? Nimetoka Njiru. Na mama yako ako wapi? Ati akaanza kulia. Nikakuwa curious. Akaniambia na hapo ameanza kutumia madawa yote. Huyo mwingine akona mafuta yake, chupa yake ya mafuta ya ndege. Huyo mwingine nikamwambia sasa tuende nikununulie chakula unieleze mbona uko hapa. Huyo mwingine akatoroka. Nilimnyang'anya mafuta yake ya chupa nikachoma. Kwa sababu hiyo ni pesa sasa nimemnyang'anya. So what she was doing, alikuwa amepata mwenye anaenda kuuza. Kwa sababu huyu sasa juaje ingia lala na mtu yote akimpeleka pale, kuna wakora wanakuanga hapo. Na niongea na Mr. Seda the then Nairobi Regional Commander mwenye alitoka, atume maafisa wake waende hapo Green Park. Hapo ndio wanaenda msichana dogo. Na walinieleza kwamba ukipata huko mwanaume ni 200 kama anatumia CD. Kama anatumia protection ni 100. You see? Sababu 200 mpaka ya P2 iko hapo ndani. Kama anatumia protection is 100. So you can see how they are risking. So mtoto hiyo siku angeenda rapiwe, adhulumiwe, apate ugonjwa na mtoto wa 13. Nikamrescue, nikampeleka kwa home, nikadocument, nikaweka hivi, nikatafuta wazazi wake na alipatikana. Mimi natoka tu kwa nyumba, napata mtoto wa miaka 4 town anatembea usiku bila viatu. Saa 5 ya usiku. Kumuuliza ananiambia nimsaidie nimtoe kwa street. What do I do? So God uses me. Anakutumia. Natulia hivi naona mtu ananiambia kuna mtoto hapa anadhulumiwa na wazazi wake, hakuna mtu anamsaidia. Tumepiga ripoti kwa chief, nyumba wa 10 hawatusaidii, wote wamekuwa compromise. Naenda huko na rescue huyo mtoto. I don't take to any person's house. Mimi sijipeleki kwa nyumba ya mtu. Mtu anasema Mosiria yako all over. Wamesahau kazi yangu na niruhusu nikuwe all over. Wengine wanasema Mosiria ni cloud chaser. Wanasahau na wale wanaonitusi hivyo walikuwa wanafanya the same thing ya kusaidia watu. Wao wamesahau kwamba walikuwa na cloud chase. Me, I'm not doing it for cloud. I'm doing it because I feel is the right thing to do, and documenting is not for PR. Hebu nikuulize, story ya Mother Njoki ni PR? Yeah, no. So why do you call it PR? Kwa sababu Mosiria yeye ameifanya, amesaidia wewe, kwako imekuwa PR. Yani kuna kiongozi kwanza nimesikia amehaya bloggers vijana wa university 600 yako na WhatsApp group. Kazi yao ni kuambia tusi Mosiria, tusi kiongozi fulani. Akiona mtu anafanya kitu fulani na tusi, kazi yake ni kuwahaya na kuwalipa 310 shillings. 10 ni ya kutoa. Kazi yao ni watusi viongozi. So I ask such people, and is a leader who is elected, why can't you go out of your way instead of paying bloggers? Unajua kutumia pesa ya serikali ile uko nao kulipa bloggers, you can use that money to help and these people give them a constructive job. Kama ni barabara waeke basi watu wa mkono wa kujenga barabara. So that's why I'm saying whatever I do, I use my own resources, the little that God has blessed me with, and when Kenyans come through for some of the cases, and I don't do it for clout, I do it for God, and whoever that is against what I'm doing, just show me the better way of doing it rather than criticizing me. Thank you. Maybe for the hata time imeenda for 2 minutes only. For 2 minutes only. 2 minutes only ama 3 minutes kienda sana. 2 minutes only. Sijuna unaweza taka kusema nini, the last words? Ile kitu naweza sema ni hiki. Kwanza wa Kenya tupendane. Tupendane na wahudumu wa serikali. Kama unafanya kazi ya serikali, work for the people. Do this work from your heart, because working in government is not your right. It's a privilege. How you got the job, it doesn't matter. Either you bribe to be in that position or you got it through merits. Just serve the people. If we all serve the people, we go out of our way, do what Mosiria is doing each and every day, we won't have children suffering, we won't have people suffering, we won't have people losing money, we won't have people suffering in our hospitals, we won't have people
who are struggling to get a service, to get a passport. So I'm asking every person, if you are working in government, even if you are working in a private institution, just serve the people with a lot of integrity, with a lot of respect. Just know that these are your bosses. Without them, you won't be having that job. Now, lastly, let's protect the children and the less fortunate in society, not forgetting the women. Need a women rep, but let's not forget about the women. Forget the women, because without them, we won't be existing. Hata jamaa vile ameng'ara hivi njomo, ni mke amemsafisha, amemosha, anampikia, na amehakikisha anaenda kanisa, na amehakikisha asahau saburi yake anaivaa. Thank you so much for coming. Thank you so much, Mosiria. And by the way, we are your biggest fans. Thank you so much for coming, Jomo. Yes. Najuta nipelekea wao ukiwazinikisha hivi ndio tusikize stories za sports, ndio. Kabisa. Thank you, Mono. Thank you for coming. Say hi to Amboy. Asante sana. Kwa hiyo nyumba sasa niko na rafiki. Mwambie amesalimiwa na Mama Sharia. Thank you so much for coming, Mosiria. Thank you Mono Makire mudhikiria mwendo wa Inoro FM. Gordon na Jomo, najua mtanipelekea wageni wangu. Sana si ndio? Thank you. Kida na dakika 46. Thank you so much. Inoro shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM. Netuva wa mathako. Alright, bamba mwana michezo tuigira iharo-ini na ni the Super League mugure wa Karuiro. Goalkeeper kirafu-ini gia 3KFC kuma mwena wa Ebu Emmanuel Kulwa athiĩte na mbere kũhinyĩrĩria kĩroto kĩao kĩnene kĩmera gĩkĩ thĩinĩ wa ligi ya National Super League nĩ gũtigĩrĩra nĩ mambatĩra nginya ligi ya Kenya Premier League kĩmera gĩũkĩte. Kulwa nĩ ahũthĩkire hanene mũthĩ wa Sunday thiru akĩiga rũthingo rwa hinya makĩhota Fortune Sacco FC na bao 2-1 kĩharo-inĩ kĩa Moi Stadium mwena wa Ebu. Sisi kama wachezaji hakuna mchezaji ambaye haisi furaha ya mchezaji ni kuona timu anaitoa timu ilipo kuipeleka next level. Sasa hakuna mchezaji ambaye anatamani kucheza pale tu kila siku. Kwa hiyo hata sisi matamanio yetu ni kuona tunasonga kwenda next level. Ni game kwa sababu tumetrain katika uwanja wa mazoezi. Vitu ambavyo tumetrain katika uwanja wa mazoezi tunakuja kuvifanyia kazi. Mimi nahisi kila kitu ni pongezi kwa kocha ambaye ameweza kuniamini mpaka nimeweza kunipewa mechi kama hii. Kiroto gĩkĩ rĩu kĩrorete gũkinyanĩra rĩrĩ ligi ĩno ĩtigarĩte oro ngucanio ithathatũ inĩkĩrĩre marũgamĩire namba igĩrĩ mũrũgamo-inĩ wa metha monganĩte point 65 thutha wa hĩmbĩtano 32 iria mathakĩte. Thirikai iganainie hinya na Mombasa United arĩa nĩ agatatũ magĩtigithũkanio tu nĩ ũingĩ wa bao. Wapo magolikipa wengi, wapo wanafanya vizuri, Kuli anafanya vizuri, Pita anafanya vizuri, wote sio wabaya. Kama mimi nimepewa leo nafasi ya kwanza, nilikuwa nawakilisha wenzangu. Najivunia kuwa katika combination kwa sababu wale wakinapita bila wao mimi nisingekuwa hivyo. Mashabiki ndo wanaoona. Kwa hiyo mimi siwezi kujua nimecheza, mimi naona nimecheza kawaida, lakini mashabiki ndo wanaoona labda kitu kikubwa nimekifanya. Na tukimurika ligi nene bũrũri-inĩ Kenya Premier League hĩmbĩtano cia kiumia gĩkĩ mũthenya wa rũciũ wanajeshi Ulinzi Stars na arĩa tayari marĩ gĩkĩro-inĩ gĩa gũikio nja wa ligi ĩno kĩmera gĩũkĩte rũciũ magakorwo magĩtindĩkana na wana Igwe FC Leopards kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium ngucanio ĩgĩthamio kuma Ulinzi Complex. Thigari ici cia mbirarũ irũgamĩire namba 13 thĩinĩ wa ligi ĩno marĩ na point 32 tu thutha wa gũthaka maita 32 gũkũ wana Chui marĩ akerĩ thutha wa Gor Mahia na point 50 na inyanya. Ngucanio ingĩ icenjetie kũrĩ gatabanĩrio nĩ ĩrĩa ya njamba cia kaunti ya Murang'a Seo makinyita ũgeni Gor Mahia kuma kĩharo-inĩ gĩa kwao mũciĩ St Sebastian Park nginyagia kĩharo-inĩ kĩa Nyayo mũthenya wa kiumia. Gũcenjio gũkũ gũkĩrĩkana kumanĩte na ũingĩ wa mashabiki a Kogalo arĩa matangĩona gwa kũhurũkĩra mwena wa Sebastian kĩharo kaunti-inĩ ya Murang'a.
Na petika shiriki ya muthako wa volleyball mwena wa arume na airetu ikerekari ya muthia mbere ya quarter finals cia gwetha murugamo wa irabu mwaka uyu riu igatabanio kiumia gia tariki 11 nginya tariki 14 mweri-ini ukite wa gatandatu ari thutha wa gutirio kiumia-ini giki. Petika ici igathakirwo kiharu kia muthako wa ikabu mwena wa Nyayo mbere ya irabu ici cirugame ciumagarite guthii mwena wa Gicua-ini ikerekani ria quarter finals kuria irabu ningi igakorwo ikigata tigiti wa ikereka ria knockout stage. Ni kuringana na ndumiriri irerekererio ni KVF nenda-ini ciao cio kinyaniria. Nayo rigi ya muthako wa urui wa ngundi ikerekari 45 ni kahurithio cabi aramithi ino mwena wa Old Town Hall mucini munene wa Naikuru nginyagia tariki 16. Ngucanio ici mwandiki mukaru kiama-ini kia urui wa ngundi bururi-ini David Munuhe akiuga ikuthika gucagura timu ya bururi iria muthia-ini wa mweri uyu igakorwo na gibarua gia kurirukia vendera mbeteka-ini cia Africa Zone 3 bururi-ini wa Gabon. Amwe aguthi cia wikia wa ngundi ndito ata Robert Okaka aka Mangori mari thini wa ditimurano ici. Timu cia Kenya Police, KDF, Prisons Mombasa, Nakuru na matura mage ari amwe aria maranyita itemi. Bamba mwana michezo ugo niko iharo-ini gutarie Jetathe Super League mugure wa Karuiro gutige na Shabiki Sport. Shabiki Sport. Jetagwo the chairman Bravo Gacho Wajeri kuma Muthithi Kegumo county ya Murang'a. Na de supporta munene muno wa game mashinani kore county ya Murang'a ga support timu ta Joy Stars, ga support timu ta Muthithi Sportive, ga support Genda All Stars, thino wa NSL ga support timu yetagwo Kabati Youth, thino wa Premier League ga support timu yetagwo MCL Toria Mobi, thino wa Korea Geretha the Great Manchester United, the one and only timu ya Rekodi. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Metuva wa madhako na Noro FM. Mohoro-ini maitu ithare kihanda. Duane kuga thirikari rabatara bilioni 21 kuria mathire maria matigirwo ni kadi ya NHIF. Waigoro kwera kawera kiderie mero na tigana na tatu wa Kirenyaga. Na kiamia kia Jubilee kuhe Wilson kegwa tigiti wakio haria githuraniro kinini kia All Kalau. Shikihanda wega thaa 10 itigarĩtie ndagĩka 8 na wanjirogenia gũkana mohoro maya na mangĩ maingĩ marĩa athiĩ na mbere na gũkũharĩrĩria. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtamborũkĩria ithare handa. Na no wega ngũririkania atĩ Emma Jira nĩ maretha makĩria ma matereba 300 ma turera arĩa megũtũmwo wĩra bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Oh yes, imagine ũgĩthiĩ kũruta wĩra mwena wa Gav thondeka rũciũ rwaku na mũcara wa makĩria ma ciringi 48,000 48,000. Imagine o mweri hamwe na bonuses hari o trip area wa gĩthiĩ. Imagine agĩkorwo rĩ driver wa thĩ wa mĩaka 45 years wĩna passport na no hote kwĩgwatĩra passport na wĩna driving license ya Kenya ĩhetũkie ya gũtwarithia turera na mĩaka ĩtanyihĩire 3 wĩra-inĩ ũcio. We nĩwe tũretha. Imagine na ngũririkanie mĩeke nĩ ĩraihũra narua mũno makĩria na nĩ ũrabatara kwĩyandĩkithia mbere ya ũthiĩte interview. Gũtirĩ mũndũ gwĩtĩkĩrio kũingĩra ĩkore mwena wa interview kana kũrĩa thĩinĩ wa interview ũtekwĩyandĩkithia kũrĩa kana ũtekũ-apply. Serera www.m-ajira -nĩ karũri ka minus www.m-ajira.com wĩyandĩkithia rĩu wĩgĩre na kanya ka interview. Na tugaga all the time M-Ajira, your gateway to global opportunities. Shesheni hakuhe nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iyo na ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona
biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Basi tirotangaja nĩ twarikinyĩte barĩa itũ ya kũihũria niĩ njĩtagwo Njomo wa Njoe. Na wĩinũke wega ndũkae kũiywo thimũ Unani drop. Tafadhali go in Unanipeleka home. Ela dio igure ikethete. Sina hata boba hata. Dili kana kidigire kindu mundu wakwa. But we ni ndacoka kumenya arata kwa ni yao. Andũ matakwendagira wega, andũ makenaga riria maundu maku mahingicana. Riu ugaraingirira ku. We na ng'ang'a wa Njoroge. Mwatheka huko mwagwa naiti. Mwatheka mwagwa naiti na Gordon. Na muturi wa muiro. Na muturi na Morin. Na Father Bugwa. Muturi agenirie. No ni ucokeirie muturi uru. Muturi yake njuria ati. Ndia nguririe atiriri. Ugite story uyu ni worehire stories. Ni uheaga Gordon ta muthuri na kenaga ciheane. Nake muturi yakuria atiriri. Ati Ngai riu thimu ni rathire wa murasa ni racokire Ngai njugire wa mucokerie muthuri ucio. Ndi ajuko ati thimu ni rathire. Na murasa ni marajokeirie. Baba wini moza diga kuohera. Asira fiki wewe. Ni umuragia. Ya thie nake ko. Ana mundu ucio wa nduthi. Ana mundu wa nduthi lake. Ndoria mugatuzi kana enda gathimo tarahuthe. Ajira wewe unakuja vibaya. Atogoro cio raire ni arathikiriria. Mitambo-ini. Password ni Inoro FM. Timia. Tufune na thimu ithiki na Gordon. Ana rucio. Ugegothumbũraga mwĩrĩ rutogete etare mũting'o euragwo nginya Ngai. Kĩu gegothumbũraga mwĩrĩ rutogete etare mũting'o euragwo nginya Ngai. Macaria wa Wairimu Geithĩria Kene wa Karia arĩ o Gĩthũngũri. Hapa na pale mwanake na ndaiganagĩra ciana ciene ohenagio kiugaga atĩ no wendo nĩũkwenda ũthiĩ thibitarĩ ũmenye thĩna waku tondũ ithuĩ nĩtũmenyete atĩ nĩ ũrĩ kasoro. Kĩu gĩgũthumbũraga mwĩrĩ rutogete ĩtarĩ mũting'o euragwo nginya Ngai. Kĩu gĩgũthumbũraga mwĩrĩ rutogete ĩtarĩ mũting'o euragwo nginya Ngai. No ũraigua Wangari wa Metho ĩcibũ wa Kĩbĩbĩri aciari akuma kwarĩire na nĩ waremire mamagona mahoya na maithori ma ngoro moranagia mwana ũyũ witũ akaimĩrĩra kũ na karega nyina kerirwo gatihonaga. Kĩu gĩgũthumbũraga mwĩrĩ rutogete ĩtarĩ mũting'o euragwo nginya Ngai. Kĩu gĩgũthumbũraga mwĩrĩ rutogete ĩtarĩ mũting'o euragwo nginya Ngai. Waziri Jude ũrĩa Nyandarua kaunti igua mwago. Mũkagua mabata make nĩ makũremire watuĩkire muonwo rĩmwe gwaku nĩ wateire ciana ciaku ndũmenyaga nĩ cia rangi ũrĩkũ mwanake ndũkũranaga thuthi na memenyi. Kĩu gĩgũthumbũraga mwĩrĩ rutogete ĩtarĩ mũting'o euragwo nginya Ngai. Kĩu gĩgũthumbũraga mwĩrĩ rutogete ĩtarĩ mũting'o euragwo nginya Ngai. Ndagĩtarĩ Njenga wa Kĩhanya ũrĩa ũthumbũkia kaba we. Arũme ta
nywere iranda ya tene karerita ongegakora itimu chagwa kukirererie keuge gothumburaga mwere rutogete etare motingo eguragwo ngine Ngai keuge gothumburaga mwere rutogete etare motingo eguragwo ngine Ngai Maiko geshani wara ikipia west Marumanen Webo tuli wapata Mohete atzosta Naora igwa Emirige sohe Naora igwa Igwa ega Difa wasade na uraigua na ugeithanagia kuria thiru wewe ali gugua ni thaa 10 cia hwaini guku ceceni hakuhi nawe karibu sana thini wa tabarira ya show ya muthenya mwega wa Jumaine Jumaine ya Topical Tuesday. How you doing? Une ithe wa irimo twambe tuigue mohoro twacokereria tuthie na mbere kana twambiririe tabarira ya show mugambo cio raiguika na muganema kuria gitithia na baba irimo jambo Inoro FM ona mburo kairete Inoro noyo era sinamu Inoro FM Inoro hwaine Minister Nduale kuga thirikari irabatara bilioni 21 kuriha mathire maria matigirwo ni kandi ya NHIF. Gavana wa iguru kwira gavana wa tene wa kuria Meru Kawira Mwangaza akidirie Meru na atigana na uteti wa Kirinyaga na kiama kia Jubilee kuhe Wilson Kegwa kurirokia tigiti wake hari githurano kinini kuria Karaũ Nyandarua. We cannot accept a future in which Africa simply exports raw green minerals while industrial value addition take place elsewhere. Our community health promoters, come July 1st, you will have a full social health insurance fund comprehensive. Vijana wengi haswa wanashiriki katika hii michezo ya vinyonde ambao utapata kwamba ili kupata pesa ya kuchezea wameshiriki katika matendo mabaya katika jamii, wizi. Na niko nitukuhoya ciugo iria ciothe ngikorwo ikiario ikarora igathimagwo na thayu uria twinaguo kana ni irafiti thayu ucio tutikarie ciugo igukorwo cikinyume na uhoro ucio wa thayu. And bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Thaa 10 cia hwaini mukira ngeithi ciakwa na ngunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na menya ni mutukuhaririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Bare Nduale oigĩte ministry yake ĩrabatara bilioni 21 nĩguo kũrĩha mathirĩ marĩa matigirwo nĩ kandi ya tene ya ũgima wa mwĩrĩ ya NHIF. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri, Nduale oigĩte mamũkĩrĩte oro bilioni 4 iria itangĩgomania kũrĩha mathirĩ macio mothe. So that because we might not get the 21 billion, even if we get 15 billion, then we can the facilities, the big facilities in public, private, and faith-based can share. For example, if your debt was 100 million and you get even 60 million, it's better than before. Then we look for the other. Reducing the debt is very important. So we will. I think UHC workers. Ihinda-inĩ rĩu oigĩte marĩ na mbeca njiganu cia kũiyũkia aruti wĩra arĩa marutaga wĩra rungu rwa mũbango wa UHC, ona gũtuĩka oigĩte matirĩ na register njega ya aruti wĩra acio othe. Yes, we will put it in our website. I think that's a good thing. We will put it in our website. Yeah, I agree. For transparency. We don't have the money to put it on the newspapers, but I think we can put it on our
maya magithie na mbere na rũhonge rwa kandi ya ngarama ya ũrigiti ya thirikari ya SHA nĩ rwonereire marĩhi merũ marĩa Kenya marĩgunĩkaga namo makĩamũkĩra motungata ma ũrigiti. Marĩhi macio nĩ hamwe na ma mĩrimũ ya ndĩra, gũkoma thibitarĩ, kũheo ciana gatagatĩ-inĩ ka motungata mangĩ. Bodi ya kũramata kandi ĩyo ĩcabithĩtie marĩhi macio kũrũmĩrĩra mũcemanio wa mwaka mũthiru gatagatĩ-inĩ ga President William Ruto na kanjũ ya magavana ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Naivasha Ngige wa Nyamwara atũmenyithia. Notithi-inĩ ya iratathi rĩa kĩwatho rĩa thirikari namba 78 ya mwaka wa 2026, mũrĩhĩre mwerũ wa motungata ma ũrigiti kũhĩtũkĩra rũhonge rwa SHA mambĩrĩirie na kwanĩrĩra motungata ma atumia aritũ kũheo ciana thibitarĩ-inĩ cia gĩkĩro kĩa level 2 na level 3 kũrĩa atumia arĩa mandĩkithĩtio na SHA marĩ na rũtha rwa kũingĩra na kũheo ciana na kũinũka hatarĩ marĩhi, na marĩhi maya marĩkinyanagĩrio kũhĩtũkĩra mũbango wa primary health care. Rũhonge rũrũ rwa SHA rugĩte nĩ rũrĩrekagĩrĩria ciringi 10,000 cia kũrĩhĩra atumia arĩa maheo ciana na njĩra ĩtarĩ ya gũthĩnjwo, ũndũ ũmwe na motungata ma ũciari, na 30,000 kũrĩ atumia arĩa maheo ciana na njĩra ya gũthĩnjwo. Motungata-inĩ ma ũrigiti wa kansa, itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria kwaũra arwaru mũrigo mũritũ wa kĩmbeca kũrigitwo, mũrwaru wandĩkithĩtio na SHA arĩrĩhagĩrwo gatagatĩ ka 550 nginyagia 800 o mwaka, na kuona ataaramu a mĩrimũ ya kansa nĩo oncologist o icera kwĩ ndagĩtarĩ, SHA ĩrĩrũgamagĩrĩra mũrwaru na ciringi 2,500. Gĩkĩro-inĩ kĩa arwaru kũheo motungata ma chemotherapy na radiotherapy, mũrwaru akaheo ciringi 5,500 na 3,600. Motungata-inĩ ma branch therapy, mũrwaru akarũgamĩrĩrwo na ciringi 40,000 harĩ macera matatũ, na motungata-inĩ ma SBRT na SBRS, mũrwaru ararũgamĩrĩrwo na ciringi 70,000 harĩ macera matano. Motungata-inĩ ma kũrũmĩrĩra mũrwaru na ndawa na motungata mangĩ, SHA ĩkaruta 10,000 kũringana na motungata ũrĩa marabatarania. Motungata-inĩ ma kũhũrwo mbica mĩthemba ya CT scan, arwaru makaheo 6,900, MRI arwaru makaheo 11,000, PET scan makaheo 53,500 na PSMA scan ĩkaheo 64,200. Ũrigiti-inĩ wa arwaru anemia mũthemba wa sickle cell, SHA ĩkaheana marĩhi ma motungata ma apheresis palette na 20,000 na ma red cell exchange na 70,000, ciothe cia macera matakĩrĩte matatũ thibitarĩ-inĩ kũringana na watho wa ũramati wa marĩhi maya. Ndũmĩrĩri-inĩ rĩerekereirio nĩ bodi ya ũramati wa SHA yũrĩtie arwaru gũtigĩrĩra nĩ maranĩria na rũhonge rũrũ magĩthiĩ kwamũkĩra morigiti maya nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mamũkĩra motungata na njĩra ngacĩru. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Annie Ngige wa Nyamũ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩtigana na icio cia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ atĩ President William Ruto oigĩte ihinda na ikinyu mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika kũrũgamia wendi wa mahiga ma goro nja wa gĩtarũ gĩkĩ. Oigĩte mahiga macio mendio macokaga gũthondeka indo iria icokaga kwendio gĩtarũ-inĩ gĩkĩ na thogora wa igũrũ. Endekithĩtie thirikari cia Afrika ciambia gwĩthondekera indo ciacio na gũciendia thoko-inĩ ya kĩmabũrũri nĩguo kũguna mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Na mũrũgamo wa President nĩ ũnyitĩtwo mbaru nĩ mwandĩki mũnene wa ũrũmwe wa kĩmabũrũri UN Antonio Guterres akiuga Afrika ĩrĩ na ũtonga mũnene wa indo cia kĩmerera. We cannot accept a future in which Africa simply exports raw green minerals while industrial value addition, advanced manufacturing and technological innovation take place elsewhere. That model belongs to the past. Africa's resources have been extracted, the value captured elsewhere, the environmental damage left behind. No more exploitation, no more plundering. The people of Africa must benefit first and most from the resources of Africa. President na Antonio Guterres mekwaragia hĩndĩ ya kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gatagatĩ-inĩ ga thirikari cia Afrika na thirikari ya Faranja gũkũ Nairobi, kũrĩa ningĩ President acakaĩte Afrika kwĩimwe mweke wa gũtungata ta memba a gũtũũra kanjũ-inĩ ya ũgitĩri ũrũmwe-inĩ wa kĩmabũrũri UN. It is both indispensable and unconscionable that a continent of nearly 1.5 billion people, represented by 54 sovereign states and constituting one of the largest blocs within the United Nations,
continues to remain excluded from permanent representation on the Security Council. Ladies and gentlemen, such inequality erodes legitimacy, undermines credibility, and diminishes confidence in multilateral systems itself. Kenya, therefore, remains steadfast in its support for the common African position as articulated in the Ezulwini Consensus and the Sita Declaration, which calls for Africa to be accorded permanent representation on the Security Council with all the prerogatives and privileges of permanent membership alongside additional non-permanent seats. Mwena-inĩ wake president wa Faraja Emmanuel Macron oigĩte thirito ya Afrika kana thirito ya bũrũri wake na Afrika ĩtanyĩte kũguna mĩena yothe yerĩ. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya AU Mohamed Ali Yusuf oigĩte rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gĩtarũ kĩa Afrika gũcangarara. The future is for the African continent. The African continent will be the powerhouse of global growth. So let us work together. Let us put our energies together and move forward. Tũrikio ũteti-inĩ kũrĩa kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩamũrĩte Engineer Wilson Kĩgwa ta mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ gĩa Karau kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Engineer Kĩgwa aheirwo tigiti ũcio wa 1-kwa-1 nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Moitalel Ole Kenta, na Ole Kenta orĩtie mwaho wa mũng'ethanĩro kũnyita mbaru Engineer Kĩgwa kuona mũtigairĩ David Njuguna wa Kĩaraho ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Karau athurĩtwo na kĩama kĩu kĩa Jubilee. The party received applications from several qualified and committed aspirants from across the constituency through our party's constitution, the guidance of the National Elections Board and other relevant party organs, and in consultation with the aspirants who qualified, the party has settled on Engineer Wilson Kĩgwa, who will now fly the party flag in the forthcoming by-election. Na thutha wa kũheo tigiti ũcio Kĩgwa oigĩte nĩ eharĩirie gũtabania kambĩini njega nĩguo kũiyũkia ũhotani tarĩki 16 mweri-inĩ wa mũgwanja hĩndĩ ya gĩthurano kĩu kĩnini. Na makĩria nĩ ngũcokeria mũcindani wakwa, acindani akwa arĩa tũrarĩ nao, tondũ twaikara thĩ nĩ tũraiguithanĩirie na tũrarehe position ĩrĩa twaiguana ta candidates a Jubilee. Turauga tugukorwo na candidate umwe na candidate ucio ni uguo. Nĩ ngũcokeria ngatho oco kĩama nĩ ũndũ wa kũnjĩhoka na kwĩhokera mũrigo ũcio wa gũtigĩrĩra atĩ kĩama gitũ nĩ kĩona gĩtĩ kũrĩa Ol Kalou. Nĩ ngũcoka appeal kũrĩ andũ othe a Ol Kalou mamenye atĩ kwĩ maũndũ maingĩ mũno twĩkĩte nao, o ũguo mwaigua nĩ twĩkĩte maũndũ projects nyingĩ mũno cia barabara, cia maĩ, cia thitima, na nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ mawĩra marĩa marekagwo nĩ mũtigairĩ Kĩaraho nĩ mathiĩ na mbere, gũtirĩ wĩra ona ũmwe ũkũrũgama, na nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ mareheagwo basarĩ wega makĩria ona gũkĩra ũrĩa ũraheanagwo mbere. Tũthiĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa gavana wa kaunti ĩyo Anne Mobi wa igũrũ nĩ orotete gavana wa tene wa Meru Faith Kawĩra Mwangaza nĩ kĩrĩa aroiga nĩ kũingĩrĩra ũteti wa kaunti ĩyo. Wa igũrũ orĩtie Kawĩra akindĩrie kũrĩa Meru na atigane na ũteti wa kũrĩa Kĩrĩnyaga kwa imana. Wa igũrũ akanĩtwo nĩ marakara thutha wa Kawĩra gũcera Kĩrĩnyaga mũthenya wa kiumia gĩthiru na gũtiga aikia ndiho ndito cia kĩũteti. Mũrĩithi Johnson nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga. Gavana wa kaunti ya Kĩrĩnyaga Anne Mobi wa igũrũ nĩ ugĩte ndegũkorwo agĩũkĩrĩra arĩa makoretwo makĩmũkĩrĩra, gũkũ akiuga mũthini wa kiumia ũrĩa gavana wa Meru nĩwe Kawĩra Mwangaza akorirwo akĩmũkĩrĩra bakuhĩ na kwa mũciĩ mwena wa Kĩamũgumo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ, gũkũ akiuga nĩ amũteithĩtie na njĩra nene o hamwe na gũkorwo akĩmũtetera. Ona ndiũĩ mũkaga kũnumĩra kĩ tacio maranumaga nĩ ndĩratũraga TV-inĩ ngĩmatetera ithe mũtianyonire nginya ngarumwo nĩ ũrĩa ndĩramũtetera ngerwo thiĩ ngaikare Kĩrĩnyaga na maũndũ makwa makĩrĩnyaga ndige kũingĩrĩra mwena atĩ ndĩramũtetera nĩ ũndũ nĩ mũtumia mũtongoria tani. No rĩu ndĩraiguire okĩte nginya mũciĩ hau mami arĩ nja ya nyũmba ya mami hau neho ndĩrarumagĩrwo. Thĩinĩ wa kiumia rĩ gavana wa Meru nĩwe Kawĩra Mwangaza nĩ akorirwo kaunti ya Kĩrĩnyaga na gwĩkĩra campaign ũrĩa mũmbunge mũtumia kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩwe Wangũi Ngereshe, kũrĩa akorirwo agĩũkĩrĩra arĩa makoragwo thirikari-inĩ, akiuga mothe no nginyagia makorwo magĩikio nja mambĩrĩirio nĩ William Ruto o hamwe na mũnini wake Kithure Kindiki. Nimuranda tufagia na guko Kĩrĩnyaga rĩu ndagweta mũndũ mũkauga fagia andũ arĩa tũrenda gũfagia twĩna thĩna mũingĩ mũno Kĩrĩnyaga tutina barabara nda hospitali itindawa koguo twagĩte mũndũ tukauga fagi arambe wasaliti yawa
tondo tutinda hawa, hatuna barabara, hatuna uwakilishi, hatuna nini. Raundi hii ni Wangoi direct. Ni sawa sawa. Uiguru ari mwena wa Mwea muthenya wira ni arugire guthie na mbere na kuvurira ndeve thirikari ya William Ruto. Niende amwirire reke nyambe thie ngarore andu acio cura wega ngwire kana ni uguka no ndirenda kumutera mathaa kwena demand nyingi ithe urona mothe ena ma president ma forori hakuhe president thate me kuria KICC. Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Uramukira mohoro maya imwe kwemwe kuma goko ceceni hakuhi nawe. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM.